no bre aso Maa Akos ene na bedwafo awie won matena se eno ntika ye ho Akoma FM time about center we waso yesene 21st and clinic so wase siatika yade no enei emfa nkonko red December bosume no mo brana won mututu ase emfa ma Jagris fertility and natural clinic na wase bomodi a na wonso ebra awo na wo pe eye kokro wo benya awo be wonta na fe wa wo na chiri tawia ene won mama kanyina nyankomago na ne nyina trotro so sasa so na East Charabal Center one of the best man capsules abai mema etugusu no ofum sabratro nei wono nom netumi esiese wonom na Jeffike Company Limited one madro ene enkodade so na enkodade bo ampe ene enkora ye ya kafe obehunu na wa ya ageso wase talala na je se edro no egentre ha ba center so na dawroma wase no pe ene nkasemu ayare sade ene wonom eye expert enu nti bomade ana hye so emaye na ba center na ontutu yade nyina ase deku onfa ema ebia ewie yi wonso wo ha ukunu oyire wo baby ena etete wo hwan enene yi woni obabi ete ho woni na wa woni misankura ne yawodia wo ba kwa bro kira be fankura ne bia kwa de na kire sankoda no enya wodia asem na kire wo so am hwanhwe akonma drawu bomode anefo asem ne bede akoma mu nsem dwumadie so woni be ma na wo emase bebre woni wo da no wankai ba nkura ne ba mu no wo senya de obehwe wono mo anankura ne bi kura nya ne ba pe excuse wo de ba ye behwe na yatena so ne yakande ama so de asem ne tie bia no tutumeka mana ma oto na bra ye wo askwa ye ne kumase mo na edi hwene mu askwa ye ne mo na edi enhwene mu o bana fom kwane a fra 020 3933 582 020 3933 mo friend ya so de tie bia no ye beje so na ya ma direction no na wonso waba Akoma achede ye gusu ada ya agege ane Akoma achede awie wonso emo anwa entade empaboa entoma drinks pano gosuya ede ben na wonsa besoso na December bosume no mu no ye mfanya ye kunafo ye nyanka afa ye nuanom awomo edidam enwisia mobro wafo ye mfa enya won madoye enu ntimu na ode beba ye beje anwa na ode beba ye beje entoma yasom empaboa yasom enkurantade yasom eye drinks ana yaje eni obi bese ositalia no so ode ba eno so ye besom wodi eduku na ade beba ye besom di ode bebe bia no Akoma mu nsam se ye beje na fei ye de aboa wona ewose de bo wonom eye bronya breyi emo enu nti ebia na opese wo ba na ebia akere wo so eniema no baby o won wuntumi fama wodi afreme e was 0245 301462 0245 301462 ofremia baby awo no na ye de car na yede aba sesa niema no me number ne 0245 301462 ya beba besesa na emom no ebia na wonso wodi sika na ebeboa yen mobile money number no hye so 0599 305 202 0599 305 202 se wo de fa won so wo de scan fa wa edi abeba no Mary Akos adai na chese yaje na ye de aboa Akoma mu achede no na bibia atumi akoye bronyen aka tonabro ni ya red December bosume no mu mehwan maye mpanimfo se ne manya anyo enenam enu nti boaye ne na onso yemfa emoa yakunafo ene yenyanka yebra ene na fe yemfa asamwa eho Kings TV, Onua TV, Osei Chrome TV, Odo TV, and a Star TV, Aya Live, Ewo, Emre Pemono, wana wafa jumedi so yabebo won mudi. Yemra Clara so, na yana Clara di nkomo Emre bi atwemu. Yana ne ba betwa so, na fe ya toa so. Meka ne say ya, no ehunu ba bia me firiba. Clara, yemwa ha. Ye na mama. Clara mintu nkaye. Mejo so mama. Na pomu to say yo and now no wodi asem da Akoma mu nsema bedwafo ya besre so obesenti asem no mu bieu e de amaye yo mama nya bone abrante bi na mene na wo ye friend Solomon Owusu na edin ani padodo na nim no Ken na ohu me no na mene obi oho
me bona mane se me ni obi oho ne nipa na me ne wo ho no na o cater for me everything na oboa me bibi Akoma FM na me ka che Solomon no mane ka che me se me ne nipa no enjai na owo yere enti na me nso medwene ho a me ni Solomon na montuo no day in and day out na support bia ma tina mama is so confused and I mean so that moment no na me ni obi a na hu hia me che se me ni me ho hwe a me hu obi a wo so me mu kaka na wo ka se me nipa ne ko gya no won so no me ntimi nka se bia ma mesika ana ma mesika nto we na no so mfa ma me to da kwa na me bisa kwa na mfa ma me na me ni ha metu kwan se ni se tino na me ne tete ho na nyinsen bem me bo na ma ne o ka kire me se o kwa ho akodwo ne ho enti wo o se o kwa akodwo ne ho na efri ho no na me ne ntem na me ne ntem onye na me ne ntem onye kra afekwa do ska chem say onye responsible nyinse na nye ne dia Akoma FM so se be na me o yare bia na mpese Akoma FM ma nye ngu a ma chinchina me wo ye no enti ma na nipa dada na me ne nso wo ho no me bona ma ne se menyemu o hwe me din wo sere ni tirim na o ka chem say ako nyinse na wo so onyem ne de ehwa a no anu twa so ti ade che me papa nam ne so ma ade che me papa nam ne so ma me hu sa ma no okobo na ma ne wadwuma mi se wo fast ne so onyem na nso me ne ye bibia che ti me dwene ho a me tiri mu ntene me ade ende me nima kuma mpa se nye me dia course wo fast na nkasa no otenas na dwene ho a me ne ye bibi no ache ti na wo ka che me so onyem no o misa me yie senyin se ne ho adia sa me papa ne so antima mfrɛ me da enkramoni na ka che o papa me pa twan me papa ne so antima mfrɛ me da nka nkyɛ me se ni sense na babeto manim na emu nsɛm te se obia mfrɛ me nti na senyin se ne wo ho a na me koso ne me nhyiamu woni wan na di nhyiamu yes Solomon owusu no aha na oba me ho na me de na me nkɔ ne ho o ka so okwadwene nyinsa ne ho aba nyina no wo ka che nsa wanyim oseme kwadwene ho aba nyina no no sa aba na obeda guso me pa twan na kramoni no me pa twan no de no nsi me nkyɛn enti wonyim ya kramoni no na me friend kwa na pa twan de bi ono anada me pa twan de 9 months me pa twan me pa twan if you so pa twan me pa twan yankwa nti enkramoni no na to da kwa na me friend na no mfa ti de na oye ma me anse na oto nnuane na o de abreme no ko no onwura dem hompo ono dan na wa han ma me no na onwura o de sia me ma akro na masesa na me da fa drop na be han dan wa han na ma wo me pa cho han no mpatase continuation ano so en mpatase continuation pa cho wa hokɔ space kwan ne so oh okay nti edidi mo na me wo ye Akoma FM wo refi wonsam no me pa cho me remfi nti refi wo twetwe fa bo ti me wo ye no Solomon be hwe me da saada na me wo na chi oba ho oba no se akosua akola die me ba ti aso wo kan di agras wo kan ni agro na okoso kan o se akola die me ba fi se me so makoma nim se wo na me ne awo but o ka che me se nyinse no enya wo dia wonje beginning no ka che me se okodwene ho na echi o ka che me se wonye responsible enso so me pregnancy nim nyina no wo na me no ye bibia te se me wo ye enti me wo ye na obehwe me no o ka che me se akola na ye ne ba enti efiri ho no na me ntin ne nka bia bi enti o hwa na o frɛ me se o pese obegye ne ba enti anwumre bi o no awo anya sen me patcho na we enya be 1 year 1 year 2 months Akoma FM na woni Solomon atwempra no awofo ni se woni Solomon atwempra anti patcho da bi o ma hu ne da me patcho da na kramoni no me patcho no de o mu hu ne da o mu hu se on kramoni no ho me patcho da but no mo ni se obi di Solomon no so abewrem me patcho okay so enti oba so oba ba be ne ba oba efie anomanye fie me ma me mo ho se oba ba be ne ba nsem kan bi ho bia no na Mr. Father ka say ne baby o won ye mra ho nti e ko ho na panyi ba ko nso tinem na omo ne nyansem kan kakra se obaje oba na waware na se obaje ne ba no na wasum no na o se oba ba be ware de agi so na busu afọ kodwene ho nti na ka bi ho bia no obetwia nti no mo ka se ne onko no nkofa na busu afọ mra omo ka so onko no nkofa na busu afọ mra na de tie na
minya ne nti ese ya friend na ka chen sa akora na nya ne ba onko na ka Akoma what's FM. wine a friend no pa cho se me mother okay nti nka say your friend no si wasi me mother friend na ka chen se akora no enye ne ba Akoma FM. nti no se efi no kono ni ministry ye biem okay pa cho nti na okache wo say wo mother friend no na nya bia no wo so ko bisa wo mother say mama what friend Solomon akache ne sa akora no nya ne ba me pa cho me bisa no na wansha da nya tangible reason bia ma me mo bisa no wose ane me tangible wakache ai me pa cho ai obetumi akache say ane baten chichiremu no and friend tangible wakache me say ai but wan chire me mu de ti o kan sa okay enti me nso na efiri ho no nso na me de pempem boy ne say ma ontie de abusuafo no ye de e kan ne kro mu nim se na me de pressure boy ne say e mo mu ntie de abusuafo ne kan me kwa na ato me so say omutimi ye friend no kan sa akere no eso so still na na nipa me mo nipa mama o ma ebesi ne nipa mama o ma friend ne phone so kra pa na chew no mama ye uncountable enso so still na o se ontie ntima asema no wasema no na ebra onye mo ye no although when solo twempra no na wo maame mu nim se woni ne twempra wonye mo ye no bo wo maame mama ne yesa woni abrante we na nyam me pacho mama na wo bo maame ama ne yesa wan na woni ne nyam me pacho me bo maame ama ne yesa nyinse no enye Akoma FM. Nyinse sister me tie wo me wo maame wa ne nti me ka chere ne se me ka chere se nyinse no enye nkremoni ne dia enye dia wo yere ne dia nti wo ka se nya kremoni no so na nti me bo abrante din che no kwa no onim no kin no din che me maame no na onim no nti me maame ba me ho be na na eshi aka bia na eba na Solomon na ko de ke ba ebo ma oya na opa agro kakra ti o de ke ba me ti mama me bufu kakra se o na hwa na etwika sei nti mama me bufu wan ti nani mama nti efri ho na boy ne se ne mama ne mpe na asem nti na that day na was enka mama no ehu Solomon no but my introduce no anche sabra no wa na na nyem pacho na menyem na menyam we kwa na nyam we okay mama me mo ha bra wanim kakra bi na pacho wo twe mic no ha wuja no watwe mic no na wo de akatere no ye bakọ de ya de nyam yase awia yi wo ba Clara na no ye ne di nkomo na asam na kwa ye twe mama ntwe pa na Clara mema mienu ya wabubu omodenu pacho wo why na wanyem wakacha wo se one na nyem pacho cremonina mante wonka ye cremonina wakacha so one cremonina nyem Clara so okacha okay cremonina ka se sister nyinsen we die enyame mante wonka ye age so pe cremonina ka kire me se sister nyinsen we die enyame onko se no na mse da bi nipa de nyini nye dai entumu ene die ti akire no na me boy ne kasa ino ti ase one boy be kasa cremonina na obi a osenyin se ne wo dia to asoma me ebra breban na wo behunu kremoni no breban na ate so ba ne to dia to asema mu mama bla wanyim dia mi hu date ya ma me wode nyi bra wa ne kremoni ne tena ye wonim kremoni ne dada one day say na we su Clara sunti me hu no enti me pesa o start e free me pesa me je afidie ne ma start free bra oba ne beka cho say woni abrantie bi etu anama oye kremoni oye say ni se ne befa besi bra obanyim ye ne ene ne obebo wa mane ne so na yenti Akoma FM. Akoma FM. Ebra oba ne kremoni ne twempra na onya nyem ye no na wunim no na minim no ena me say ebra wo behunu kremoni no se wona oba no twempra no start ho ebia me ba ne de on na de kremoni ne ba kire me so on ne twempra won ne ba kire me ya wo boy ne ba fie nyina enti mi Solomon de me na minim no mama pacho me ntwa de da bi mama me kasa Solomon de na minim no ko so wo kasa mbi bia na ye nam kwa ho a wonyem no de ka na se de no si kaka na wa na kaka afon sa no ena we fa wo yes boy no nim no se na nim no kwan be so ena wono yes ye freedom no yes boy na ni freedom na madam fo no sa na wo ye dai wo kan ye ma hu na kopem say wo de ba fi a wo se wo akra na ye ne dia wo baje no no na me kan bibi wo so phone so ye dai e kire Solomon enti de wo kan no phone so nyina na ye pese ye tie ne me kan na say nyinsen no nya ne dia
catch and saying and yen dear. Said was your mamma bocapano, me get train a day, ashy. Who busy swire a day, ashin to yin and yen dear. Nakela and catch them suddenly to Nambecassa. No only new date on a boy in a day, a die. No, your friend say, why, yin send ye Solomon a day, a dear. No cast I had there, chum some mahano. The Solomon yin send ye Solomon near day, a dear, and your boy, Nam Santina, Abraham the catch them saying, sen, one no one. Intin san enya day enya ne de nti kokko se no na me so me ka kire ne se e ba de enya day ye nyini tu ntu won kwese no tie na me ne Ibrahim no e kasa isa na wo ye day wote ase kopim so wo ya wo de hwe na me so me hwe ne bi na wo kasa wo kasa nsanyin san no enya wo dia because wa mama bokasa na mama obi a aba woni na oba wa nyem na se wonna se woni wonyem wo ka kire wo se ye fedi agoro wo di agoro ama wawo wanyem akwantinated wawo abeto saamre wansi wo se wo si wo de ne woni ni mienu ntama se me bebi o te menye dai minti o me ko hwe nam samba me fie wo se na oba ho de na me de menim wati ase wan hwe na mama bokase eti me yaw ne ani bre na me de ye dai me de ka sa akire boy no okay ma me sika nyina betre nyina ahye ma wa wuni ma wo mu hwe o wa wuni nyinsan mu se do besi akọ hospital ayade na akora anyem no aka akire wa o se nyame na me ka se fefedi agoro bi na wudie na fide wo ba beje wo ba enti me yaw wu me mu na me de ka sa akire dai akire boy no okay but ebra na wo baklara enyem no wo ba wo hu se enye kremoni ni nyinsan na emom no ya brantie bi a ye friend Solomon ana ken nyinsan ano kwasem ne de wo ka kire me okay okra ba akope okay Akoma na oka ye no so mo ka kire ne se ne asade a me nko an wo ka kire me okay enye kremoni ne dia dia ene na ma yemfa nkonkwoto Solomon anim se wone ne nanyem mutu sa na mo eno de mpa acho mentu sa na mo di ntina wo ba ka kire se wone Solomon nyem na montu ana mo no na mo weni da so bi man pa cho na Solomon no ko hwe no kram da satem na wo no ba bia wo Akoma FM oh ono na ka ya na wa na woka pa cho ne busa ne mame ono na ka ya na wa na woka se wo hunu Solomon akira kwan man pa cho ne busa wo ka so mame se wo hunu Solomon akira kwan man pa cho be ko fie wo nkoto no na menya nyemye na mitimi bra wani mu kakra na de na menyem no na mitimi ko ho unexpectedly but obeko ho obehu so ofie but nyinsa ne bae no kra onim kra ene na make us say me wenya I think 3 months me call ho 3 times 3 good times and me to no 3 months my friend is a kra ni nya 3 months nyinsa nya 3 months no wo ko wan koto no me patran na my friend is on fa ono so ade achi a on fe mate but enye wo kra ya so na wo ka se na wo begugu sui na wo bi ewunya abosome miensa wo ko ni fi a wo nkoto no ne se ma na begugu bra na ma wo no ada na me call mensia no na nwumre wonyim nya abosome miensa na wo wunya abosome miensa asem na wo kai me pacho me ka me wunya abosome miensa no menyim ne de ona me ne ye bibia good enti me bi sa mama se mama wa yi ano wa se enya onyim nya abosome miensa no ena waka se wo hu solo na emum no owunya abosome miensa but unso wonyim no oba wo maame amane wonyim no oba wo maame amane me pacho wo ka kire ne se be ma ben me pacho me ka kire se Solomon good enu ti mama mi bi sa se wo ba ne nyem initially we dey wonim be ma bi aka Ibrahim ena che obeka cho se enye Ibrahim na menene nyem na emum no wono kwa me ka kire ne se ne Solomon de no ko hwe ne mala Akoma FM ni maame bi adwumam sat na opomade kakran ka se ene se Solomon ne de ne onko hwe ne mala da bi ya hwehwe ne mama wo so wo ba ne nsa mom wa kwa kwache Solomon fie satam no so ohun no ena me ka se sense won ka so ohun no because obi a wo ka che me pe no kre wo ka che wo maame se wonyim no wo hu Solomon me bi so asamo me pacho man ka se menyem ne na me hu ne o maame se wo se na wo hu no eni pe me pacho de ne se ono time na menyem no wani nyinse na ntum no ka che me se okwa ha odwene ho no ansa na mama na me ke bi se na ada ne ada pa atwa edidi atem that very moment na me hu no but na to da nwumre na ofre o wan fa wo fie yo me o mo janso ne ti yo mate cause that time no obi ani me nche no obi ante me nche me kwa na mtinti no na oba me nche na che se no wa ba fie enti me no
ebia ewo senka woni wo maame ko Solomon ni fie ye mekani na bia omode kwoto nanim se Solomon ye ba no se one ne nyem na ka mama wo wati asem a ebefra brante na no aba wo bein na se wo ka chem so wo ka ye no wo so ofun so odidi agro but anya bia as a mother wudi na chini ne ko boy ni fie se me obo anyem enanim ne kuro ti so wo mprafo dukura no a wo se wo no ne nyem enti ebia na mu wo bibi de mo nan esiso ene wo pa wo meje wo pa wo nye ya wode ade be kwa akoma no mama enu nti na montu wa na mo no se solo ka sanya ne dia na enu nti na montu wa na mo no Akoma mama I put it to you me pa chande na me ni mama I put it to you na me ni bibia de ayi Ibrahim onya mo kama Ibrahim onya ne kama enye wono nko onya mo kama ono de menim so oya ne kama onya ne kama nko han chembe he self contained 70 something million 7,000 something for no kwa no oya ne kama onya mo so kama mama Ibrahim nya mo kama ye pa no kro Ibrahim onya mo kama Akoma exactly why am come because media men pantro me we can try we try me ye pie because I don't know kind one kind women kwa so o kama ma site say Ibrahim show ehwe wukunu eya ne step father ehwe ne step father ne mam yenu ehwe omo maka oh yeah mampa onye bisalo step father ne mam yenu be na o hwe wo mama me won kasa kasa yenti yenti o ayi Clara mama and no one so na me so na enyina ehu Ibrahim nti no hwe obi a mama na Ibrahim training some be so me so me bo Akoma FM mama manti woni ye so wanyi so ya wo bema Ibrahim aye disappointed obeka se wo yiri boni aye because ye be friend ya ka training say obefriend onu na gina so no enti se de wo ho no mo anka Ibrahim wo beka asem we can translate 3 times can mean samada je wo you mate but akwa na wo sha kire no nana no that wo me fase ka imagine je so ye fie enti ene mani abreye Ibrahim na onya mo fine ya na no e fine no onya mo fine mebua enu nti na bia Ibrahim wo ana mu say Ibrahim so sam wo bi echa solo mebua ene de ho ne de se solo na minim se de na dwuma kra wa ye ntimi ka se Ibrahim nsa wo sin solo na minim na no a oba ho ena no a Solomon ba fie se wo de batu anim se wakra ne ye ne de ano se mu hu no mama mo wutri nko bo nti pa ene wo mu tie okay Akoma FM hello Solo hello Solo me samu a habiem okay be ma bokọ de ya da nyame ase Solo menya Clara mame ewa ha me pacho eniema bi enadi pefe mame ya de niema esie me pacho for the last time wadawroma mema akwaya mu wa kire niema mu yie se wo ba ho ni e ka kire wo se akora ne nya wodia ne ho niema ne nyina no Solo me pacho start free ho mame Clara mame wa ha ontie ni emisa no kwhye no wanyi ya no wadawro ma brebai na ukọ ho a wo mo kasa kire wo sa akora ne nya odia ne ho apre be ma me ye hunu like my friend in your coffee your corner madam for the country akora ne dey o so it me you go step because me ko ja akora bia the first week na sa Akoma FM but what I say o ma fa akora na ma me but na you see the enemy you see with the both step na there of course you bia me ban the ni ana mo ne metina ase na asema mo kan ne say titi na me ban na me ba se me beje me banana ma ware o mo de hie na kan wa na ase me beje me banana ma ko na me so me no ba na titi a me ka say because am here obi antema titi a yeko ide it mean for me to say me ba beje me banana e bia ma ware o mo so ide aka ho ana o so okay and before say akwana no abasa me beje no mo de ne be ma me no this a match a kick dia o mo boy from the one determined adana me to no na akwa no onye me no onu bi ku na nsiru mo yede o mu tiaka ana mti yo betia ana mo ko ana mo ta ko ka se Akoma FM o papa ne se ne ba no onya scholarship a ko de ne ba no ko e be ko na esi no se bi bisa enti bisa
share compensation nam si metia tini nam so mo le take an mam nam si sorry atem no so metal friend bi tini be du fie no ana ma me ne friend ti ana ma me friend kin apana ofe na apana oba ho no apana anya oba no ti bi jare ne dan yan fanto ana me nam se le gina so kaka be taking something patchomati it me na me say me papa bi na bi tin nte papa ni na papa no asema o kan die ma tin na ni tina phone lati but asema me so buta no tempo na nta te ko buta no say asema na o kan bufuo e no de kan ye ana say e dia asema no kure no kan enti le friend no na na yile nkaka papa ne ti na so na asema me pa say Akoma FM actually na asema na o kan ye no so se mu say Mammy is old, there be a year before, at the Locan or a day. Okay, and I'm a question to be trying to say. Then book on more and Obia for my crying, Obia for my Quebec, the American to them a day. A bam, and I could be near Granada and I won't sound from my back. I'm not more kind of say. I'm not seeing a chin up in Cincinnati, the idea really done. And I can't see him. And it's time to say, the bigger uncle Father Mama. What I'm saying, Papa, you could have a word. They are saying, Nakofaba, they are saying, Nakofaba. I can't know about no. And I'm here to the Batomati. I'm a Catholic. So the body on one or move down. Start an American, maybe just run and be one. Mama, Solomon, a general swan, meaning say, no, someone, no, Utia, dear walker. As someone so local, Wakabiaka home, what 2 months, and now say. Akoma FM Solomon asem na wo ka no me ana me ka kire no na me ka kire ubisa me ka kire wo say eye yaw ni ani bre na ma me ka sa kire Solomon so ubisa wo say mama eye yaw ni ani bre because wo ka ye no answer ni trim enu wo ka kire papa bi na papa ni se yensan friend ni biem na ye misa Clara ma me say eye yaw because e wo de wanya de se one na twempra wafa no na wanyem na waka kire ne say odidi agro ye nyina no ye nimsa wanya de ba ne nyina akiri wabaso be correct the mistake sika da ho okoyie ba betua compensation ya na mo de mo ba de ko na se okonyim ne nyina de amamo ne wa hwe ne ba me pachi wo mo bisa wo say eye ni bre ane yawo na wo de kasa na so wo mamisa Solomon ne busa me na me se mama e ho no na mani abere pa enti wo bisa wo say eye ni bre na so yawo secondary school wo ba beto so na yinsa aba no waka kire wo say menyimo wo say nya me kasa agro bi na me didi enti e yawo na me de ye dai me de kasa azem so wani na abere na ata azem na ase ne waka yi ji ji ase ndi ma so de ko ese so wani na abere na waka wa ase ma ase na waka yi eji eji na de me ko ese so ko guma ni ma ase ko ga se obani ma ko me ha fa na de obano no me o mu di se ne ma no ga se me ha fa na impo kwa ma fa yi sa ma no buta obani se da be no buta se ni ma ni sa ma nye bi anye de an fa ma ne da e ti sa asem no oba ese no se na be ka e bi an ko so ase menyem ukwa no first place wo say me menyem unim sa agwo na me di yin say didi agwo solo yin say didi agwo enu sa wan ko na nche wo say me menyem ma mo amane se ma miskan ko hospital da sa ene menyem no edi how many months and I say we nya how many months and na ukwa no then automa me nyem from the first month go see me 9 months me wo ye e be sin de what time kwa to be ma me da atai kwa to be ma me da common sleep kwa to be ma me da ada na mi to bi ma onye no de ma ria na me bo ma ne sad mama ada doctor confirm me say menyem no sada na nyume na me frɛ solo na me ka chen say nyin say amba eno na odo okoka chempanyifo ne se onimsa agro na meedi no obeka se me support wo bia o but obeka se wonimsa agro na wodi a kire se sabre ni nyina no onimsa agro na meedi na me pie no ba na wo support na Solomon plus Ibrahim Peter Coach me tie o me bato musa panyi bi o te mpoko ma ma ware mpokura no wana onye redia odia ni yiri ko fa yi se ba be strate no e bia be ma ni yembe chi no obeta bibi ana bitan se odi yi se ne baaye no me ka je se enye me ana menye me ti yo me jino wuti me jino wa ade na adi ko mo obi e ti da ko na ya ade na o se da ti ga bia obi an kan kire so obi di wunyin sa kwa ko ma obi be ma obi an kan kire so odi wunyin se wo ba na wo moja akoba obi
One shame from the first place no say mama and the bisa na mama say obehu say na ma fu aso no and me bisa say ma fu no ba na etu aso no na nim say toy na na esem na nim say toy na na esem afu mama bisa na mama say from the first 9 months am menye me ya no e da na oto ma me da me ba ai solo am obi atie bi so mo ti say the money e dey no but e be duru me bi na apo ma cho be pa cho mi nti da me na me solo do o kasa e do solo do solo okay solo hello ebra Clara enyem no wo be hwehwe wo fie I know obehwehwe wo fie because according to Clara ne dia Clara ka kire ma me ne say wanyem no na fu pie ye no wo pese wo hu ne say enya agoro no odie nti nko de be kire but wo bebe bia no na wo di ho me pacho asem na o ka se na fu pie ye no so mo pese ye nya asem no e ma no nya tse ma agene nya metima me ya asem tse de ma agene nya no amo po amo kan tse me say ni so no man fa ma be ma me free so bu mu just tia bi dem tse ka se pie mama wasi obefresh abodua enti nyi san no mode to Ibrahim anim sanedia ana mo fa to me de mo ka no kran wo ho ma me o mesra mo mo bo Ibrahim obobodua one na anyem mama obobodua one na ana na mode to one nda ende wo bisasa mode to Ibrahim so anim say mama wan kan tse ne se one na anyem no ka sa agudie okasa ne se one na anyem ani tro okasa okasa agudie bi na wodi ese ya agudie eti ameka say ebra wo ba no kasa di nti na woni obey anko Solomon ho usasa asabwe enka maame nke anya dance o mekura maame ebra me bai kasa no me ni si mu pam ko Solomon fie ye de kwato na nimu ye kwaye no still de okacha me nie se wonim sa agro ne yedie enka fiwu wanum ba ya mama enka no anu no madam ni je na o kan onye mu no kwa no me se na madam fu eti no ta se Akoma FM ni tani e media then at me catch madam fu ni se ni tani e media mu musa no ya de ntina wan kase wan misa me phone so say nyinsa na ya wodi ana say hwan dia o ma wana fo tu na frɛ confirm na mka kyerɛ say a nyinsa na esolo dia ma afei dia sa ya agudie no asama na danfo ba kwa sa afrɛ me e say bisa me say madam fu ni mi di nkomo bi na wo say wo nyem na nyinsa na ne dia na me say me twene me ho me say eden na akwasu eto man na fofo frɛ o man na fofo na efra confirm me sa wo say e no kwasa wo nyem me pa try ma wo ka kyerɛ mo say me ba solo eto ma odi ka man the friends for two na frɛ me enti mo aye ba na ade ma wo enti last one am ka kyerɛ say yenya ne dia ebufuo one of friends na frɛ na confirm na wo pa na nyinsa ne wo dan kwampo no wo nji ntu muni ta me mere ama o na ai Solomebo initially na wo ka sa agro no wodie but akire ni na fu pie ye no wo ehunu se na fu apie wonye mampa ma eno na me kate ohu time na oba kate se onyim na ni se agudie no me ko ni dem go hu se maternity book na da ho ma no wa wo da ni mpe wa wo maternity be na afọ ya book no be yan che be ma di anjem yan chop be obi adi ngum yan chop be me se me papa ni aso mesi ana se me ni aso mesi na nyem hello solo hello se yan chogu maternity book no say bi Clara ne ba ne papa ni aso mesi ana oje na na hwenyin se no Debbie tie wo se ebra ko hunu maternity book no na edin bia nim edin ba na wo ka ho asem yi me tama me ko hu maternity book no mi din na nani ana na me ko se me hu din ko ewo mbuta se bia no ma no ho kwan se me hwe book ma na so di book no to se Debbie ana Debbie o book no wo bia mu ahunu sai wo din nim wo din na wo ho me ba to ana na me ka se me ntimi am bia mu because na me kan mu ane wo ehunu be ma cross na ne din wo mu eti eduru ho no owu se book ni kuta me obeshi book ni e dai ana me na na de na book no Akoma FM book no ade na book na e wo ho no money ni book ni e yan twere ne ku eti book ni kuta na de na e so ye dai uti book ni pin ni sen nta no de book ni ma me na so o to se pa ti e bisa no wo de ma no
What's that? So o shame book nim. One shame book nim ko e de hu eh bosomi amedenyem. What the man? Me pa so shame. What's what you touch and pass it? Obwa. Enya no krenta. Me ji sha akonya se What the man na one farmer no. Me pa so shame. Nya me na de man oba na da akonyam. Ono na fa ye. Ofa shame. Now wo se me ma mo anhwe ma ye de na hu se wudi nim. Good. I mean, the question me baby son, baby, and I walk no fire. Would be one I won't say no solo. Oti aseso wo hwemu ye. Na anye bia no de me pese me bisa won say. Boku no wa hwemu ehunu. Baby akra ne papa din hye. Enti se ye tworo wudi. Se ye tworo Ibrahim din. Se ye tworo be ma bia din. Eno no untumi nka. Madam. Boku no se wa nkata wa wo. Akoma ma bebre page eti ma we first page me person me next page ano be shin book ni film sana si so book no ma me nkan book book no me hu ni nkan fo so e dey book no na book no so nye bibia wa fa book na ma me Metiasio, but book no there be solotie. Book na one farmer won nko ade. Ye to me fa nya hwe because say bia won book no mpo na hu say akra ne ba bia yesere papa din hye no e ho ye blank hwe ne ho e ye ne ho. Me mamu so many reasons. Me mamu reasons. Ada na time na omodi yin sene omuka tem so onem na me ka tem di agro no. Oma fa mama ha. O wanu de ase na wonu so nim se wo di agorampa da samu a wo beba abeje wa de da na cha no ma fa mama ha aha se na wo di agora na o mo so nim nsa agoro but wo mu be hunu ne se ne bre na o mo de ba ha o mo hu je ne kure na o mo de ba ha o mu be hunu se eye ni bre no ene bi o mo de ba ye enti wo di etie me e ho no kura de eye ni bre na o mo de ba ye na cha na me ma ba mo maka tim tenyi je ne nya exactly na me ba ho no Akoma FM. Police station. We are just a multi-course of Moody Assem. And I mean, I'm here, in a mabok, one, and why the picture wanted. And I'm saying, you are telling me, I look at me, police station, and Yamadi Mahaba. Now, I tell you, and now what, did about all, because you know what to send to a wood. 30 January, the Mugo. I question you this time, because I'm really more to 30 January. There be all real conquer to prison, some of them. I want to me person me dan ti mo fa me ntoro. I have to go my way. And now. Akoma FM. Papa no nya ordinary papa bi o. Ade. Me person na ye nema bebiri. Papa nya ordinary papa bi o. Mama ayi tie mama ano ye pe no kre. Say wo ba no ne wo nana no enti ne ye bra yo me pa chawo. E bi anyi sen no na Ibrahim ebe fie oye mu good. Enti mususu se bia Ibrahim ni ade nyinsan ne ma no ebia wo betumi ahwa ye ba ne yi ama yen because wo bia wo ye good de mama ye nyina ye nipa me hu se me ba ne Ibrahim na wo minim Solomon now me ba na ba so wonyem and so wo ka kire mo se eye Solomon kra no a mo bebisa no mo mi se ne se ewo eye Solomon de ya no wo ne Ibrahim ajai wo ba no mo mi sa no Some of the mama minim say Ibrahim na menene wone ne wo ho. Exactly. Into mode to Ibrahim anim say. Ye bone na Ibrahim ka kira me say ofra me phone so. Sister, Clara so wonyem. Me menene no. Wo de tie ho ne yo. Me menene no. Me si de wonyem. Ne won kwase ne na me si nipa de. Enipa de nyini yen say nipa saa. Wonim de obaba wi ase obaba ye de. Wo ba ye. Wo sin halam. Menene na sister metimi aka bibia mode mbekọ baabia sekrela menene na nyinsa ne nyamedia nyinsa ne nyamedia wahu ehon na me busa akela sister Ibrahim si nyinsa ne nyane dia nyinsa me Ibrahim na menene no one na oba fie ho ene waka che osa ye hwan waka che me ye me ko ni sister ne ma me sister ba ko na wo ho na wo se yan nyinsa ne ye Solomon and Mrs. Tandy told to say, Solomon, the attack to we them. Mimi, dear, one in my men in a bank. Okay, dear men and men. Solomon, dear, Mrs. Tanokoa, what I got to we them. Okay, what you see, Metiasia, and I want to go to Solomon. Never got to Solani. And see a free brand, then I mean him solo. Okay, Ibrahim, I mean, no. A free brand, Ibrahim, Cassan, sending Yanadiano, said I know Manisika. Or Shano, I will in say, will be a sing Yanadiana, no Shano, and Yanadia, that was Shano, Mamma Tiasini.
mama ti asenim say Ibrahim wo say Ibrahim to be friend wo catch wo say nyinsa ne ye ne dia because on Clara na enti won ko yingu na mama na ko yangu tu wa catch say enye Ibrahim eye solo enti ade ti na dia enye ne dia no emom no na mo da so still mo da so ma ne hwa Clara so one na Clara na confirm kire frɛ boy ne say nyinsa no so ohwe ne ohwe akra na nye ne dia enti boy ne say be du pempenso bi kura nyinsa ne nye ne dia ono na frɛ no Ibrahim wonwo eti me na Ibrahim wonwo sabe yasebe be mawu da bi o to say with you oh na be many Ibrahim ne be mawu but ono na dia to say ne yasadia mehwo bi ba mahu sanyi san ne nyame dia mane Clara se menis oni Solomon anyem mo se mo fa Akoma no but still Ibrahim mo hwe Clara mo ye ne san so mo nim se mo so masese Ibrahim mama mi bisa wo wonyi ne se mo so masese Ibrahim mama wo bo wutri komante mo se kwasa mo bo ne kwasa ai mo se anu wana Solomon no enim se obobo ka wa akire ndie ka se won san komra wa mabie mu e ka se won san komra wa nkwa Solomon wa se mo ka se mo komra no mo amabie mu wa se fi obiem wa ba biem mami madam kuni uje edi kan no omo di kan ya ade bi omo po ache wa bi tie da e no mo di aba ho no ta ne meta bo mu dia o meta pa ache wa mi tie da what you na wo ka che me say mami mko ba no obi na nyi se ne nyame dia say ni no me sa pa di obi o anya una ka che me say nyi se ne nyame dia oh anya se me bo anya se owu ya no na akwa se okwaje ba na mbom no na nyi se ne wo ho no nyina o mo ka che se nyi se ne nya odia Debbie, me no uje me fa ne say whatever mistake here no that time no I happiness you and I think I make her who is at short and I did so all my friends were like boy I planned yourself when I'm thinking fine na just sabra no wa wo awie anya wanyem no that time no wa wo awie enti owo wie ye no omu deny wo ba no na emom no anya onyem no no omu deny wo ni omu nyi sen no madam maame na ngasa won kana kure maame san busa na tembi na bisan ma wo bisu asem tie na jeso me man kana kure anchiro the very day na owo ye na be ba fie ho no me ka say akwari di wasem no bisan say asem na maame na ngasa ka kire me was it a bra I solo mama so one tinti Canada no want to be me pasa me mechire machire no Canada me say omumu say maame ne say dey na Clara wo ye na 2 days or 3 days na mo fe Clara kem say kofi ma wo am see you na wa aka na me ba fie o na maame ni gari akwam kasa akwai di o semi o buta say e dey reply na maame ne de maame mama pa chome Solomon me ka kire ne say akwa ne de wo semi o ti mo fa ne maame no na me say wo hu obi ba de na ma obi da say me nim sanyo ne na me nim sanyo na anyo no me nim na nim so obi da na so de ma ba fe me nim woni nanim wona no onyem ye na wahu nipa woni nanim ye abra wo 2 days ni na no anka kire wo say nye Ibrahim dia ma me pa choma me buta na bisa me wie ada na oni sa oba ne obi anyem wu watia ka say oba ne nim say oni me na anyem but wo mom de nyi say na komo obi so obi na ehwe ni bakro na wanyem no wanyem na no pant yete no wahu wo na ka ka wase wo be so gugu so na wo so me na ko ha ne dai na wo so be gugu so na so wo ba me ti fi o no ba me hoko enti se den na wo ko ka che wo fu se de wu no me ma me kan se me de minim se we ni Ibrahim na nyam minim se oni Solomon nyoni Solomon na se wo be so ka che wo se woni Solomon na nyam wo be so kai musu bi se mama asam no aye basa mama wo be so wo ka che wo se wonyem no enye Ibrahim na eye Solomon enti se den wo enya 2 days na still wo hu se enya Solomon na Ibrahim mama ya kwesira mi putu ama me asam na ye kan minim Solomon minyi ni sekani minim Ibrahim minim obia but manu asam na me de ka asam no wo awase akwa wo wunya 2 days wo bai no obehwe akra no na wo dware no eno wase akra yi dia osamio na madware na wie ma akra ni da akonwam eno oba no wase akra de osamio ena wo ka ena me so me yi ma no se me nim se one ne na nyam waka se Solomon na me ne nyam na me ka kira ne se wase ye mfa na nya de ento na asese enti waka bibia enti still wo nyim no me ba
Don't even talk to me. No, na share no. No, na aye ne hwe. No wa 2 days. No wa ba say akra no wasam you. Ti mu fa ne to me. Na akra yi mu woni mo papa. Akra no woni mo papa mama asema wo kan me fo ne so se woni ne nyinsan ye but oh wan hwe na anya hwe wan hwe na abuso me wan hwe na abuso me ko me sa akra ne dia wo mama so ka se mo ncha kiska na ma no obetua no agye ne ba wanka nde ahoni de ma ka me anti so se ncha kiska me pacho ayi ne fa na o mo ka so maboka wo ka se wo mo ncha kiska no na abetua no agye oba oba ka kire ne se Solomon wakra ne nyim ya okachira wo si efense fedi agro ni se do mo ire krat no okachira wo si wonyima enye fedi agro jina soma me hello Clara papa But I papa ne me nti no mo kan sa dia ma ya wonu na tie sa na wode enyi na okofa anyi se na sister ne step father kra ne wa ne papa ne wa na wo nware ne maame aye ma na no asem ene akra na no asem no ama se ma no mo hu ze akra ne papa e wo ho no mo no papa wo ma ji nti me asem no aga me pese me bam me wa do akra na kika afa za asem no je wonti no me pese nka asem me bam kra me pacho wo ma no asem ben obetimi ama ye hu no Woman was some bay and no more. I am many Akrano, Asem. Akrano Mamma and America. One movie too much of them better than them. Papa said, you will be Kakra because Seclara Papa, our Mazinia, Asemi, one Papa, our Mazin, me pacho, when I will go with him. Me pacho will win him Ibrahim. Oh, what boy with this son in prime Ibrahim no what did him and the summon in Amaso? Did you manage Ibrahim? Oh, I need Ibrahim Naramwa. Now, Papa Bacha wouldn't Ibrahim, dear. Beman, I wouldn't Ibrahim. Bajo, me say. Akwana sama akaka ni kwenti no me mpasa sama no mekabi papa yem fa akwana sama wakaka cha won nto na yem na the main issue no so Solomon jirafo na so Solomon say papa me obo say papa di me akodi so benya asam ama me metumi akoka asam no aba me tiye gira wadwa ke kan so efo e di akere me ensafo benya me rabi ani ni ehuni e Clara ni ma me yesa me bunu pa ye me bu bia ba nya akora we di asam me mam Meda say na emom no be ma emem na emom bra we mu kra na wo de fato so ma me pato ebla Solomon eba fie se wo ba be kasa akora ne ye ne ba no obeto papa me pato wo beto ana Solomon Clara wo ye na so no fie no asama me se me mbani mo hwe mo asam no mo nka no Debi eno dia papa eno dia yenyi se wo ne Clara issue no e wo ne dia se me yi Clara free mo e ye wo ne no na ka bibia na ma ya bibia fa madanse wo papa wo ne before dance asam ye wo papa wo ye dance ni dada enyi obi na be yi dance o Solomon Solomon adana wo ko ye no na Clara stepfather no oni fie o onu na chance e kan ni ade nyo onu na chance ase me kire me papa una ne be pemse asema mu kan ni na no akwa nya me ba no no entifi na ko Clara o ma me go bi na dan o be ma na han ma no nya ade na mtimi pa tu yo mate ana mtimi ba bi etimi ba bi a me kwasi akwa me sa ye ne te opo so man san fo nyin sen na ma bi ni na no na mtimi ma o sia na uma wa sika na madam o de ma fa ni sen na ma bi bia akwa o de mi nche ti am dia ma no utaka ase me ma no 1000 da titi cha 1000 e bi tire se ma 10 le eno ye bra wo ye na bra onyem no eno ye after say wa wo wie na o ma fa me ko na o ma fa ni sen na ma mi no me da se wodi agina so Clara papa me pacho nyo ne Clara na enya se we ni Solomon na enya Solomon se adana wo ba fie no wo kura na wo ka se ni se nya akora na nya ne dia wo se buka kura dia to man se ka dis ayi Clara ko na sentin ko wo ma compensation Clara papa me pacho no kura na enya no kra me say for compensation wonu Solomon ma compensation because nka de wo ba Clara ko nursing school and wanyem no
na kaya was it so money compensation no na kaya do not over or did buy na asam no minimum dia no so money compensation oh solo was one kind of some compensation madam they say and some two no mukate me almost madam we madam enti there be Clara Brand better say meba Clara Brand better say because also ka say we kire ye na wo so to trogu ye ni me pa charge na so ma mira mo wa daro me ni de kwa so be me na o de mame kasa ka kran kasa yo be ma ye tie mo isa mo ye tie o na de se me pa charge me de mo bi me bi asa me din ka ko station so o na say amwadin de dos ya mo de twa ti why na be hu no ese wo bi wankofo mo dia mo papa woni mo do enti ye powudi na etu ase ni a kire ba bia wo firi eni ade de no ye issue enti wo dia ma menya ne Clara papa hello Clara papa sasa mo se pa mo ye se no debi sasa we ukra no ma debi ukra no ma asam no ukra debi wukura no ma asam no ya twetwan wukura ne ni nkomo twetwe bia de ye pese adanse de Solomon ka ye ne ye pese ehunu se entro no wotwa ana no kwa o ampa oba ye ne ye ka se akra ne nya ne dia enu anu no na ke no wajai ba wo na wutu na da so jira so asam na aye no kra na nya no kra oba fie wa ma no wa ma ye hunu enu anu no ya wie ekwa ka wo de awie atwam ko ba na se wo na wo twetwe asam ne tententen okay now so will be come pacho catch me na fe ya nu ninkra okay say me fi na me wo ba do fi e ti me no ko pe ni pa ko wo hodo na kala ene me no o ma me ene ko bi e ba hodo e ti o ba hodo no ana o di picture ne kala ma me e di picture bi yo no fo so e di kire ni ndio de kila neno na msi ba krawe de waje hoya na msi de nge fela bado ado si de bi enye fela bado na ba we ana wase wode fela na wo de ne ka enye me na msi de asa na mo ko se mu anu awo ba ka ti pe yin wode ne na wo ama me ni se obi wo ho mo a wo no na wase wode ne yem fela na se wode ne yem ama na hye no ama na nyini akura na wako yi hospital apa ba bia ma na tantana aba so sa amiri no afei na boy wo so abase wodo no kaya mu mu na nyeme nti no wa ba buza boy no be ma pero kwesa wona kaya re nyeme na boy no se ane ana me kachira boy no se na wonu obi ba anyem na abosume kuro ani ye de wo na wonti ni an ka ho hwe na kwa na wo abo ni obi aha ya wa nne nti afei na baba ja kwa na wo fe se nipo na wo no wo ko yi ni free hospital abo no ho ka ba sa mi no na de ba asem na mi ko kwa de mi ko ka kire no Akoma FM yo e no asem ni na ho de because of say akura no ma me kura no mo si aka kire me pa akura no hunti no min ko ni ki ka ka se ni so e tiri na sa na se dia e ni me no emfe o gera papa e ma kire papa na ka sam mu bi olu o ndi dia ani na ho de me no ho me so because me no wo so sa robe enu anu no enti wo die ya wo ye ho enti wo die wo ni ma ne se Clara de wanyem ye no wo ka che wo se eye Ibrahim bad wo wie ye chi ansa na Solomon so be unity sa go so mo ba ye Solomon ba ye no ada me se ke be ma asem wo se ni bi so mate eni se sa na tira wo ko na mo papa eno ma me wo bi ku fie wo bi shan ko no eno mo kon gele ho se wo bi ku bi ta anyam ya wa mo mama ne ama afi akora na wo mo na bu se mo be ko in the hospital fe no na ho asam no ka no ya asam a wo se no ni ki na aboko so ba because ni pa no ni pa na wa se no akoyi ko hospital abo no ho ka be pe family no wo no kla so ti sa se mo se wo pa se wo ba be to ba wo no kla no nya je wo ho be to because I know how about the one but you am what you me wa kra no Ibrahim so nim say ono na ene ne Clara nyime ye enti ono na ye ne ba ho mo de e gina fela no
eso me de hodi de me ana munyina mo so munim Ibrahim munim Solomon Minim Solomon. Good. Minim Solomon the biada. Ti so free baby be kasa me ba. Wo kra no wonya ho ntiase bi ko wonim no. Wo ba na nyemo ye wansi ho. Wonim no kra da. Sa. Aha nti enko ba sa da pro wo ba na wo di anani. Bisa Solomon, bisa Solomon, ya Solomon. Wo na ye ko ta wo na anya kra na nyemo ye Solomon se ane. Ana se dibenti ana wanti yan ka ho bibia wo se tama be ba no e ka tia ni sa se. No ni so wo di bi agro. Na se wafo bi abaya wanyem wabu amane se wanyem ebe na wo fa no sa agro na wo tin tu ho na mo wo se nyem pa chaw ebe anye bi you want to say no free one more kwa die you ho bi dia say wo fa no to ko no ho mo so ko de bi o bi de mi mo se na mi bi asin ana na mi de na mi no na okay nyame sha papa na oba ne wo yesu Ibrahim abafia se bi obeturu di anase bibisa Hardly, it's on mommy, and someone know. No money, the idea of me. My name is Obama, and someone who can be an idea of what my name is. Me knew what Pema said, what do I for fire, so and so more. I didn't buy me what was said. Solomon said, I am our Mukawa, yet I was. If you wanted to be piano, only one because we made one of professor. I was saying, I'm not a woman. The piano will come here, the Umbamane, into the moon, the Biafra. Opening me das papa pasa wajena wama yenchire musolo solo what's it Clara papa kaye tell me Clara papa can you you say and the name to be useful no madam say yeah madam say me no me pese me pese omo man ko ni pie tu obubu enu so na dia ne no ma na o anyi sa so mu do mani ade ne me edi but me da bi mi sem ti sa se me menti ase a o ni do kune na mo kune na man ti ade na se kana me tie because sabi me nya pra kete se ase do di ti be ba be gunu gari ti na mi hu na mi di gari no da bi na ai akwa kete 10 years ko be sa de Akoma FM na wo tiri ko fo bi ba na wo fo bi ba no na no me wudi na wo dugu chance mu na so wo dugu kram o ba na wo fi so de shawo de ba na wo ni da no na wo dugu kram na so wo dugu chance mu ta pra na kimia kan so wani mu wo si mi fa no sa agro na wo kimia kram de wo an ka wo ya ko de ni o ya atem na mo kan ni nyina no atem na mo ka se mi fa no sa agro ni nyina no ade entity da so obi da ka so bi ti and you say me go, you say, Busumani, kwa phone and for moon, Solomon, I don't think America. No, I can't go to the maybe no matter no mama mania or some for body money. And the almost a million pound, Mammy. Akoma FM ana papa ni ka sembi ay solo na yame de pa wose ebra woni akra ne da no na ususu se woni ne da gu chance mu because obi a woni wo bi da bia na wie yakwada ne nyinsan enti se woni na danko ade se de na abeka so wodi agro ane meba solo na ususu se woni odi agro de ane no waso ne nsa hospital nya na agro na wodi enti ade bra ne yakwa check hwe Hello. Major so. Major so. I don't know. So simple. But I no kwe bi na bi mon kan se o mon pese mo be yi ya. No kwe ne de ayi ba mahunu. Dabi Solomon tie. No kwe ne de aba. Na no no just I de ne papa ka no so me ne ya 100%. Wo bi a wonu obi ada de yin say ya next. Hello. Na so aka to obi so onyen. Na se di pa ti odi di agura. Fine. No phone so no. I hope because you me legit in na di. Akoma FM Yes, also, you say, I also teach to Emma Musa Seminole, and you are good. Akoma FM Oh, in my betting, but I was asking me, some about some good one. Ah, the bill, and you good, you know, the funny buy and so who ye. Oh, no funny buy me who the DB good so. Solo, me bow. The funny we go. Who said the DB good one? The patron and me, you are no. Na funi ba na mi hu ni say onye mo no
ẹnu tí na mi go bi mi ẹ court wa bada mo yi ube di bi gu so ani anada bi ẹ court wa asaba obu sabi ti ya no we so na football ya no o sa de di gu so ani anada bi wo bu se ma chere no na mi tire ma chere on yi ya no ye pese you know normal ma na football ya no o sa ko di gu so anada wa ni bi so ani anada that time na mi ni na that time sabe ni se se na kuma titi no se akura no se kan ni papa no anka ni mia ana ka ojo ka ya ka se be ti do bo on ko ni ni go so ani ana da ya o ja mo ka de be o ba me dai asema ya bisani ya no ya sema ya bisani ya no o da kudu ba no o se ana o ni sema bi go so na se wa mi bi no o ja mo se o na ba to ga ba ti abu sana o ka o na me ba to ga ba ti abu mi ana oh I do that why o ba mo na da mi ba no mate yo mi da se o de asema o na mo ka no o se asema mo ka no yo si en ti se mo ni nyo pa ga mo sa o ba ye ya so ni ni ya se funu ko en ni se na funu aba no tie ano ya so hu se na funu aba no ko ba di bi go so ana se ni bi mo so ani ana den that time na mi ni so Akoma FM. Nim se menye. Wasuru ye kase no oni Solomon na. Pa so mama bisa ne mam se danfo be no ne ba dem ho a de no ko ye o ka che me se wono kwa oba na fo pie se de wo hu bi da no. Enti de na wo ka se menye mefu pie kwa no wa hu se na menye nti no ne ma na. Wini ni da ye wasuru O ba so me ne dai. na wanya ko so me da se. Me pa so mefu pie ni nyina for me first month to me 9 months na me ne da. First month to So me ko bodua. Ai. Wo so be na wono aka cho se nyin se ne ya agro. Ya wa hwe wo sa ba woni ne kwada ya dai. Be na no woni wo fu na boss we. Wo se sei, wo sa ne kwada ya dai. Ye. so ma mi sa ma mi ati Me da se. so ma mi ati Asaba na pese obi sa ka ne re. ma me kai se me ba ho no o ka tire me se me ba ne ko wono bra wo Akoma FM. mu sa ka ma me so kai so kan za to ne Akoma na me ba better say wo se wo ka se de ba de kwa wo no wo bre because wonyim no onyi obi ane ne na. Solo sa na obi sa okaye. mi so mu sa de se o kan za me se na wa anka Me pa cho so me bra no nche se na me nyo bi na wo ne me da na wo ne me na. What are you saying? Sebe ma me se me ko bra na me kwa wo so na me bra na wo bi. Me bra Solomon na wo bi. When kwa wo so awon mre ana when kwa wo so to se ko sua. What are you saying? se akem na o kan Sebe ma me se me bra ye. o de to Ye bebe sa no so. Obi kwani ni kunu nete. Obi ni kunu na nete me ko to se na wa wo so hu ja no. Wo ka sa asem ne che Solomon. Sa wo ba ne kwa wo no bra because no onyi obi ama ne ngugu so. Me ma ka je so onyi obi ama ne ngugu so se kra nya me nete. Se Solomon na o kra bi na ho me no bra kwa se ka che so bra kra na. I feel say I walk over so bra mama. Ati se me ka sa me ka se bia. But what for Debbie obi ama ne ngugu. Okay, wo de me twa me ho abete for me ba. Ye ba se ato ase de asem no mu ayere no. Me ba sisi a. Yakuba 87.9 FM 21st clinic wonom sciatica expert ko bomodi ane ko huomo sciatica obetu ase yade enka ye bia so wo moteneta enka do me market vidu danumu kuma se shova sisu ta fra radio so nyane tachiman go so se hwefra wonom 0540311311 0540311311 each other about center we wonom na the best man capsule saba edi me market mu be ma waye mre nunum bi prostate cancer wanya cancer wo be mo hwo gonorrhea syphilis your best man capsules bomodia nekwa daniel ba me kwalona misty wo benya bi Ishadaba center what the best man capsules like owo su Hansa street friend 0208 288099 0208 288099 now so ma wonsa akabi kafefe capsules de awie esiesie masiesie member los pam kan be ma wanyemre wompem wo be mehie wodwen so waya ase na eye we ya oba odepua ene wonkro ne ba wo sisi wonte de wo fichi krom nsam nko a be me no kafefe no be no kafefe daniel ba kwale na fred men sapidan keso ka bankran smart obo asese wa ba mampo jodas mas konongo osko bi nkoko fe harriet was 0
0207 183 819 0207 183 819 shana so mame seti IME aye time eba me shadre no etu malaria fever wuntumi ne di wo de malaria nkwa de aye time na mama enem nsan ya de ene adro bisu immune system aye kenje ba capsules no ma be jana osato so na akwaja hye kwale na ka ba dane eba Mr PF me also chemist Apidan chemical ne eba shop BMO wo benya enro bienu bi friend 0244 417669 0244 417669 Charistic Ventures awie what is our mission in the G capsules number one offer G capsules mienu now what is our mission 3 caps now they are no G capsules no koto di peduani mu a ba na be ma wo de charge rough and say ekrogu ba be ma ho anapokra gonorrhea syphilis oba wo de pua wakosu kuma no agensamo agensrepe ene ma sai be ma wo so de sa we nya our mission in the G capsules Zaraman capsules de be ma enya aphrodisiac na emom no sa wo bomode na no mu a esiesie wo na yi yade bia afri ni peduani mu e ma wo gina so ye adwuma diska ba fie ene adwuma so a wo bo no mpa so de gie ba fie anopa mienu anwumre mienu bra wadidi awie eno ne Zaraman capsules no hedi e ba mission de ya busua pani sa pepepe na no de typhoid diabetes a balance blood pressure no perfectly na malaria fever de hindi e ba mission so ne kokokoko wo kan she drugstore in pharmacy chemical shop wo benya bi do for 0246 348334 0246 348334 benya bi 3p garlic mission no any abibidrom wampam je nenu a 100% garlic extract wo wonim de garlic ye de mani pedua no ye de natural plant juice so ye de awo no enu ti wo pedua ye natural en wampam je ne wonum atutu ye de ase e ma wuja wo na so de a ene na ye piwak fo adro piwak natural adro friend 3p garlic mission we wonum de aba bomodi ahwehwe bi mansanka bi e wo dane e ba mystic colena ke ba pidank angelos fe piwak e wo 0248 928824 0248 928824 achefo ba na nyarwa na edwane ebra wote ne din ene no mpem mu nkasa mu yade ye bible center ne kwawie eno to spinal cord kotodwe ene ye we ya stroke gonorrhea edam efam yade stomach ulcer be ma we yemre bopamu ye ba ho ba achefo ba ne bible center wasa yade ye ne so ne numobo ye ketuwa bi kuma se atoso agogo wo agogo hospital ne chantama community system la shibi wo ben Bowers club for achefo ba sesia e was 0272 500012 and 0244 083 482 0244 083 482 and that wo ye bonini anyho and akrawa anyho and unti Jagris fertility and natural clinic yen ye fra wo no yeso yo ba wakwa wade e fie dunu aduo no se awo no e ma woni da so asa Jagris fertility and natural clinic and wonu ba mu wo ubawu mo wakasa oh we no akose wo mo sentwa wo Jagris de omutimi ye no and ye yade bia ye osi akwan be mani paduamu wo be ni paduamu ama e ba na ma no wo mututuru nyina sefre ho a wo ankasa obewo no afa ho no afa ba adwada kosi fiada ye adwuma anopa no nwatwe kosi anwumre no memene da anopa no nwatwe kosi anwumre no mienu na Jagris fertility and natural clinic tutumirika o awafo mo nkwai ewo kumase kro no mabo hia ye ne adonko factory division enkadenta SDA takranze banchase sawmill Mensa street frere Jagris ewo 0543 00 9445 0543 00 9445 and 0243 40 4083 Shana Soma me Alaska where your original wallpapers akache kwana gwaje original wallpapers ewa Alaska wa drum Mrs. Anache Plaza or Ben Prudential Plaza edrum dia baby abenya original wallpapers Alaska ho friend no ewa 055 411 4878 055 411 4878 Sub Solutions Limited was say wa kwantu yon sem ena wo padwuma ye ewa Europe na Czech Republic Ukraine Romania ewa no ye bemu adwuma ye wo kwa akosua de bemu akosua de ho ye wo recruitment license and nti carpenter mason steel binder baker and we ye restaurant worker graphic designer IT professional wo kwa wo de woni san nyuma nanso Sub Solutions Limited say bomodi anabra yakache ye no beko na wo so kwa akosua wo kwa ye adwuma na wanya sika pa 300 job vacancies and na chese eda baby kwa opportunity aba nursing training ewo Europe and nti wo pa adwuma ana wo so ye nurse ni a 0507 835 685 0507 835 685 ni yamfa unko Daiwood ye ne de Daiwood 360 capsules saba eno de oba ne bema no nombe sisi ya de awotutio ni nyina ebe free wako Daiwood 360 capsules no ye nom na fe Daiwood
Daiwood ointment no wo de atwitwi wapo no wapo so wo de asa wa fa bi na fa wo ba be ma wo de atwia Daiwood aba mesa no so de malaria fever ni na etutu ase opemfo wonim rumfiadumienu umba mfiadumiensa wo ma akra no fo a wonombe heba ne pharmacy shop Daiwood 360 capsules Daiwood ointment Daiwood aba mesa abenya bi fra ye no 0244 886437 0244 886437 and I say 0201 681717 ye twa nwa ba ye ba ye beto aso na wonim enna no entokwa esi ye wase a wo kai maame bi a wase papa bi ye adwuma wo kofidwobu ya jeso wase ye ntua ne ka sa nya no kora kofidwobu di ne huni na wo tua na adwuma ye foka papa ya didi maame ho wadi dancing crane ba ma enna no wo bai na behwe atwedie bi a esi ye wo ase wo mra soro wo so ma ene behwe we bona no onyonkwa no so se wo ba no so onyembre no so dia ma papa ne gigawo ene ye de to so ye twa ye ho aba eno ne ye de to so enko ba bia na meka che so lo abrantie we na mehia no hey enne de besi hwe waseye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie china ho day in and day out na support bia ma tina mama ye so confused and I mean so that moment no na meni obi a na hu hia me che se minish me ho hwe a me hu obi a wo so me mu kaka na wo ka se me nipa ne ko jawo no won so no mintimi nka se bia ma mesika ana ma mesika nto we no so mfa ma me to da kwa na me bisa kwa na mfa ma me na meni ha metu kwan se ni se tino na mene ne tete ho na nyinsen bem me bo na mane o ka kire me se o kwa ho akodwo ne ho enti wo o se o kwa akodwo ne ho na efri ho no na mene ne ntem onye na mene ne ntem onye kura afekwa do ska kire me se onye responsible nyinsen ne nye ne dia Akoma FM so se bi na me o yawe bia na mpese Akoma FM na ma nye ngu a ma chinchina me wo ye no enti e ma na nipa dada na namde ne nso wo ho no me bona ma ne se menyemu o hwe me din wo sere ni tirim na o ka chem se ako nyinse na wo se onyem ne de e ho a no an otwa so ti ade che me papa e nam ne so ma ade che me papa e nam ne so ma me hu sa ma no okobo na ma ne wadwuma mi se wo fa se ne so onyem na nso me ne ye bibia che ti me dwene ho a me tirim ntene me ade ende minima kuma mpa se nye media course wo fast na nkasa no otenas na odwene ho amene ne ye bibi no ache tinna wo ka che me so onyem no o misa me yie se nyinse ne ho adia sa me papa ne so entima mfre me da enkramoni na ka che wo papa me pa twan me papa ne so entima mfre me da nka nche me se ni sense na babeto manim na emu nsem te se obi a mfre me ntina se nyinse ne wo ho a na me koso ni me oni wan na din hia mo yes Solomon wusu no aha na oba me ho na me de na me nko ne ho o ka so okwadwene nyinsa ne ho aba nyina no wo ka che nsa wanyim ose me kwadwene ho aba nyina no no sa ba na obeda guso me pa twan na kramoni no me pa twan no de no nsi me nchen enti wonyim ya kramoni na me friend kwa na pa twa de bi ono anada me pa twa de 9 months me pa twan me pa twan if so pa twan me pa twan yankwa nti enkemoni no na to da kwa na me friend na no mfa ti de na oye mama anse na oto nnuane na o de abreme na okọ na onwura dem hompo ono dan na wa haya mama no na onwura o de sia me ma akro na masesa na me da fa drop na be o dan no wa na ma wo me pa cho han no mpatase continuation ano so mpatase continuation pa cho wa hokọ space kwan so oh okay nti edidi mo na me wo ye Akoma FM we refi wonsam no me pa cho me remfi nti refi wo twetwe fa bo ti me wo ye no Solomon be hwe me da sada na me wo na chi oba ho oba no se akosua akola die me ba ti aso wo kan di agras wo kan ni agro na okoso kan o se akola die me ba fi se me so makoma minim sa wo na me ne awo but o ka che me se nyinse no enya wo dia wonje beginning no ka che me se okodwene ho na eche o ka che me se wonye responsible enso me presence ni nyina no wo na me no ye bibia te o se me wo ye enti me wo ye na obehwe me no o ka che me se akola na ye ne ba enti ye free ho no na me ntin ne nka bia ni enti o hwa na o frɛ me se o pese obeje ne ba enti anwumre bi no awo enya sen me patcho na we enya be 1 year
1 year 2 months. Akoma FM. Na woni Solomon atwempra no wa wofo nim se woni Solomon atwempra. Anti mpacho Debbie. O ma hu ne da. Me pacho Debbie. Na kramoni no Me pacho no de omo hu ne da. Omo hu se woni kramoni no ho. Me pacho an. Da. But no omo nim se obi di Solomon no so abewrem. Me pacho an. Okay. So Enti oba so oba ba je ne ba. Oba yafa. Oba efie anomanyi fie. Me ma me mo ho se oba ba je ne ba nsem kan bia ho bia no. E na Mr. Father ka say ne baby o woni yemra ho nti ye ko ho na panyi ba ko nso tinem na omo ne nya nsem kan kakra se obaje oba na waware na se obaje ne ba no na wasum no na o se oba ba be ware de agi so na busu afọ kwadwe ne ho nti na ka bia ho bia no obetwia nti na omo ka say ne onko no nkofa na busu afọ mra omo ka so onko no nkofa na busu afọ na de tie na minya no nti ese ya frɛ no aka chense akora na nya ne ba onko na ka wose wine na frɛ no ba cho se me mada okay nti nka frɛ ya frɛ no si wose me mada frɛ no aka chense akora no enye ne ba nti no se efi no kono ni ministry ye biem okay ba cho nti na oka kyerɛ wo sɛ wo mada frɛ no na nya bia no wo so ko bisa wo mada sɛ mama wa frɛ Solomon aka kyerɛ ne sɛ akora no nya ne ba me pa cho me bisa no na wansha da nya tangible reason bia ma me mo bisa no wose ane tangible reason ai me pacho ai obetumi akacho se ane batenchichire mu no e me tangible reason okache me se ai but wan chire me mu de ti o kan sa okay enti me nso na efri ho no nso na me de pempem boy ne say ma ontie de abusuafo no ye de e kan ne kro mu nim se na me de pressure boy ne say e mo ntie de abusuafo ne kan me kwa na ato me so say omutimi ye frɛ no kan sa akere no eso so still na na nipa me mo nipa mama o ma ebesi ne nipa mama o ma frɛ ne phone so kra pa na chew no mama ye uncountable eso so still na o se ontie ntima asema no wasema no na ebra onye mo ye no although when solo twempra no na wo maame mu nim se woni no twempra wonye mo ye no bo wo maame mama ne yesa woni abrante we na nyam me pacho mama na na wo bo maame ama ne yesa wan na woni ne nyam me pacho me bo maame ama ne yesa nyinse no enye Akoma FM enyinse sister me tie wo ena me wo maame wa ne nti me ka kire ne se nyinse no enye kremoni ne dia enye dia wo yere ne dia nti wo ka se enye kremoni no so na nti me bo abrante din che no kwa no onim no kin no din che me maame no na onim no nti me maame ba me ho be na na eshi aka bia na eba na Solomon na ka de ka ba ebo ma oya na opa agro kakra ti o de ke ba mte mama me bufu kakra se na hwa na etwika sei nti mama me bufu wanti nani mama nti efri ho na boy ne se ne mama ne mpe na asem nti na that day na was enka mama no ehu Solomon no but my introduce no anche sabra no wa na na anyem pacho na menyem na menyan we kwa na nyam we okay mama me mo ha bra wanim kakra bi na pacho wo twe mic no ha wuja no watwe mic no na odi akate no ye bakọ de ye de nyame ase awia yi wo ba Clara na no ye ne di nkomo na asam na kwa ye twema mentwe pa na Clara mema mienu ya wo bubu omode no pacho wo why na wanyem wo ka kire wo se one na nyem pacho cremonina mante won ka ye cremonina wo ka kire so one cremonina nyem Clara so okay cremonina ka se sister nyinsen we die enyame mente won ka ya je so pe cremonina ka kire me say sister nyinsen we die enyame onko se no na mse da bi nipa de nyini nye dai entumu ene die ti akire no na me boy ne ka sai no ti ase one boy be ka sai cremonina na obi on say no ti wo dia bobodi anaka ya ho enyiwa fidie no free ya TV station no Ayonua TV wo say Chrome TV Odo TV Star TV Kings TV na chesere nyina no ya bo ade mu join Facebook e Akoma 87.9 FM like page no comment share na fama ya comment so na share maye na chese Angie Passion Emmanuel Adams Chibiamo Samiso ni Pamo Georgina Race mo Hegabe mamo menua ba papa bie wo se abranje me twie mu no ene na menua ba ma papa bie wo se Francis Waja mensu mo
oh na ns nso tuatua na just wo mo maka nyina wo so de na timi se ba bia wu na Menso Precious Foundation Clinic ahimfie na child center ye na ye ne syphilis gonorrhea wo ba wo de po aye se fabra ne ntu ase na adro ye de ba ye friend femike wo ba de gohoro na koso akuma no mu a eyi white eyi chese antibacteria bia fro na awokoro ho onu ewokoro ho kama na eho aye kama probia 3 treat sexual infections ewo bema ene obaso eno ti mema ne mai probia 3 na novel the park capsules so entutu kokwase deku na blood pressure checks ye bi ewo eye ahimfie na child center se wapom de mu nsem hia wabomode na ko Einstein Estate ye Bengu Shepherd Junior High School for 0555 9029 89 0555 9029 89 and 0545 11 12 91 0245 11 12 91 bemena mema wa ha na pomwe ye danyamia se yankurai ene achemfo baye emi no mpene mu atoto no fan me sori abun gegaw asa me ye ise se de me sori no ansa ma sori o wa sori achemfo ba watene tini no mpemu ene ne jai enya agro yankurai eti we de ye de enchia be free ba center aso ye ne de amaya hwefo ne ye tie Akoma FM me so eye ba dompe ba kase ana ya tena sei na wotwe bia dura e wo se ye ba ne ye bobo nipa nka ye ne hunu se kase na yare na eye wo no eho anoye ewo ba herbal center enti ewo so de wani ekire ho sabre a me sha asie na obeje ba herbal center ye number no fi se number we na ekutawa ene beboa wo amwahu ba herbal center na de wani akire ho na waba abeduru ho na waba abeje wayare sa number no ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and it was 0244 988 004 0244 988 004 and you go near 0272 272 50 00 me pacho ba heba center ye number no ye wo atonso agogo hospital hona emfutukwa bi da hospital ni nchemu fasoten wo de bra wanim wo ba beto ye signboard ho edan na signboard ni si animu no eno a na ye ba heba center anatemanso ye obi okom 16 lashbi a ye Bemba West Club anaba West City eno so du ani kire ho a dwumadi a yedi ni kumase eno anso ne yedi no oteman petemo a eye kama pa mesel awie ya tena si da bia ne da nyina no eya ne yepese enipa hunu yare ewo no ho yare a aye wo se de be ya wandi wani be kire ba heba center no aba beje wa yare sa da bia ya na eye nkasemu yare enkasemu yare ya de a edoso ye wo cancer akokram etimi ba nkasemu yare bebre na ba nkasemu na ye wonzunzu so bebre a eba woni padua ni mu a utira anye ya wonwene se eye kase ne ho aka Akoma FM embu nanso onante kakra bi a obebre opagya ade kakra bi a obebre afa woni padua no obete eya wo pa awom eno kire se yare abakase nim misra wo sa no ma we nyina wuhu bia enye wadwen se wonante ano abrente ye omogya so na ate da bi enye bi da enkoto ho aduro enkoto penkiller bia ne no misra wo de ye wo bia no fo ani kire ba heba center ewa tonso ago enu nti ne aba no oba doctor ba wo nim de kese a wo do betena so ode machine be hwe mu yare kura ama wo nante ano abre yare kura ama wo nipadua ne mututuo oha kura ba da ne da nyina no wo nante kwa ya ano abre no oba doctor be hwe no de eho adura kan da wo so ho ato na afi wapom den na asisi so obi wo da bia no ne kotodwe eye ne ya da bia ye boss kotodwe ya le ya ade a eya se eba wo so a da bia na okutapoma anase obi aso wo nsem se ena me no wo kase wo pese wo de wo poma eto fom se wo pese obi abeso onipadua mo de wanante a bra ba center wo ba bedru ba center ye wo atonso agogo a wo ba kotodwe na eya wo ya emututu ekeka eye gogro anwuna etwetwe ho ayekoko ni nyina no oba doctor ba edi aban kan na beto so aban ye didi adwuma aban enye bibia aban doctor di aban ne to so mawa obewu se kotodwe na wuntimi fa kotodwe na anwa ka abro sa so wuntimi nsa ne mafom no obewu se afedie ho ato na afi wanya afa ahodie nyina
obu abeka say sisiale edi ninya sisiale tete no sisiale ha no o transe kakra no osole a na ye brabo jesu otiem agye ni sisi dabi doctor so person obetiem mu biem etifu ani kire ban herbal center sisiale bi atra wo so so de wakọ ne number bia na de adurama o na ntimi amoa wa and that's one sign and that's all ban herbal center etifa o ka Akoma FM atonso ago anatema ani kire wo do ani kire wa sisi yare a edu nya sisi yare a atena wo so acha wuntimi nyon wo hwe no oba Dr. Ba e de ahaba ni bi beka ho ama sisie na ye oya no sisie na achimu kwohwe baabi no ni nyina atene ama wo so ohu ato afa obi wa wanya nkwanhia ama ne spinal cord no ehu Akoma spinal cord ya de ehu ka no wanhia Dr. Ba anasa echamfo ba oboa untimi nsole nante abrofo kura no wo de nade na ehiem enso echamfo ba nim die nti ye de ahaban eto spinal cord wo chika se no so a obehu se wo chika se na atoto a afa o haw ne amane bi a wo chika se no obehu se afiri ho na afa wanya ofa ahudi na ho ato eti se yo spinal cord na ye o ya fo ani kire ba herbal center aye wa atonso ago Mr. Oje number ni biom na number ni de ehia no number na betimi di aba ban herbal center ana sa ye WhatsApp into de ope bia no ye audio kra na Dr. Betty no akasa wo abrochire nso a de ope bia no wo de Akoma FM 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 ani etigo no ye 0272 0272 50 00 12 ana meka ye wa tonso ago government hospital meka se obi ho wanya nkwanhia ebia na moto ana de na hwe anaka ana ofrida so na abeti ahwe ama ne nan ana ne nsam abua me se so wonsa na ona mu na abua emfo ani nkire ba bia bra ba herbal center se obedru ba herbal center ye de me se ye de ahaban kwa na ye adwuma oba wonsa na wona na mu abuo no ye ntwe enye wo hwe ye do na ne beto ne ye de ahaban na to so ama ye de ahaban ne to so ma wa ne ya kyekere ama nna nsa achi ubehu se kase na to a na fe ohu sa anwade e wo ban herbal center enti da bi obi aba wa ni ebu edin echamfo ban Akoma FM ebedwane enyare wanwane a ankakase ye mfa ahaban to so ma ne eno na ban herbal center ye wa ade oye enti ba bia wo bia na wutie mi bia no fo ni kire ban herbal center na won kasa mu yare na atena wo so ache wa chinchire wunya ba bia mfa nko no so ani kire ban herbal center obi wa ne nsa da bia ne nsa ne sensene obi a ne nsa sensene wo kuntrum mu enye yi no me so ani kire ban herbal center oba ye behwe ama ho ato obi a ne nan da bia ye titiriti ne nsa ne nan nyina ye titiriti me so emfa ntrase fo ani kire ban herbal center e wa to nso ago na bra ne nsa wo yare obi wo ho a dan da nyina no chese de obey ne hu bia no trase a no otiem osole a no otiem anadwudu a no otiem me se eyen kasa yare nko a na ha wode a ni nyina wie ye no e wo ban herbal center fo ani kire ho obi wo ho a me kasa wanya stroke ne papa bi ana ne wofa bi ana ne maami bi stroke aye no ene stroke na bu me se Akoma FM wode ananti bia no me se si antimi ahwe wa fo ni kire ban herbal center wodu ani kire ban herbal center stroke na atra wo so ache no stroke na achi mo fa no stroke na achi awa no stroke na wo twe na ase no me se wodu ani kire ban herbal center ye besa wo yare ama stroke na ko na afi watimi anante se de ye nyina ye nante no no wanya afa hodie etimi so fo ani kire ban herbal center e wa to so ago na stroke na edi unya no fo ani kire ho na benya oba na se stroke no anase yare na aye wo no wuntimi nkofia ye wo female ward ye wo male ward ye wo dan ho aye de obeto ni ahwe kama de wo beja wo no so obenya ba bia da kama eno na kire ban herbal center etifo ani kire ho na yare bia ha no bra na beje wo yare sa e wo ban herbal center me ka se obi wo ho a edam abo no wabodam edam yale de ebatam bia me se so onua bi wano no bibi na afa ni tirimu a emfo ani nkire ba bia enkowie ba bia mfasa obi na eye no eye yare Akoma FM me se se na o kasa no tete nkrata hweniye no ahwe kina bi na obetiti uni peduam fo ni kire ba center ni ensa ne yare na dam no mfiri ne so enko obi o stomach osa eno so odu ani kire ba center ho beto amwanya afa hodie obi a wonya ebango eno so oba ba center ye behwew ama ho ato ana obi wa kompo ehye ne minim susumie mponche so ye beifo brane mu aduro na kompo no
every so na nya wo fa ho die na wo ho ntɔ afi obi wo hɔ a enam yare na edi ninya me so enam yare bie wodi wa asase so bia no aban ho aban ba center ye desa eti wo die braba ba center na wo nam yare na ye ha wo no brana doctor onhwe na ho ntɔ oba ye wo physiotherapy ho enti se ya kyerɛw sɛ kɔ ba bi na kɔ ye physio a me so fo ani kyerɛ to so ago na physio no bra ne nyama 10 cedi obeda machine so ade ye obia no 10 Ghana cedi okay ho beto ama so Akoma FM me so awiai wutie mi na yare bia etete wo ohaw bia ne amane bia ha wo no anu ye nyina e wo ban heba center fo ani kyerɛ wo ba ma bi wo ntimi mu adwuma enne na dwe a ye be kompa so ye se wadane nani ahwedan ya wo pɛ sɛ wo de wani hwe oyira eno aye ban heba center wo ba e be hwe wo na wo ba ma na ntimi nya adwuma no etimi aye adwuma ne mu aye dendenden na ho atɔ obu a etwo aye no misrawo etwo na aye wo no so fo ani kyerɛ ban heba center me sɛ o je number yi na fe yemfa kasa na emra wiye ye number ne 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and 0244 988 004 and it was 0272 50 00 me pacho yo wa tonso ago government Akoma FM anatemanso ye wo lashibi aye Bemba West Club anaba West City for ni kire ban ba center na nkase mu yare nyina wo nto na se yare ni nyina akona wo kwa a de ye kan aye de diwachi eye ba ye de tiefo nyina ase na se ne Akoma 87.9 FM na edwada Akoma mu nsam dwumadie no ena me guso da Maa Akos awia me de ma wo no Sly branch manager Sax Pharmacy wotrede ye chiachia wutie pa na wo hwe Dwabinwura Bank Bonwere branch omfa dwumadie ni agro Akoma Golden Ladies Amsterdam Nyamishamo Gaso filling station ewo Nkranza ora Imanobo na adwumafo abiatum Arimbot atetutu kwatwini brofo eduadam Adepa Information Center ewo kwatwi afaitia eno so Adam hello bema memwa ha yo enjami show say awia waje yeso na eniema bi ahwehwe yaso kakra emise ni nyina bewie wo wonkomo yi a woni ye bedi so mepa cha wonim Clara minimum yo mepa cha Clara na oya wodi an na menene na woni natifie anya fie na menene na woni natwe mpra na me girlfriend no oh ha no na me pese o sine pima me no me pa chaw Clara e de beto wanim se wanyin san o ka kire me pa chaw kire mu kire wo ka kire wo no edie na esi ye ebepem eneda yi aye ka sai o ka kire me ka kire ni o ka ya no na matukan ka kire me ba ya no o ka ya no ana mbisa ne se onyam bosumi san na o se bosumi yi Akoma FM mira mitie pa jo ga sa bosumi mienu asa me so mitu kwan no ta bosumi mienu no je na minni kuromu a ana mti yo mate o se ya mi a o se an me se wo ya mi a o se an na mti o ke mate ana me sire na me wo su miti ana obi sam ta de na me se wo se ya mi a ana o se an na mti yo mate nji me di so sana me ba de tie na me ko adwuma na nka che ne papa se me ba ye no asenti na oba ne de de tu mani ba enya no kora obo ba me de me mpese obe ka se ni pa boni ni ma hwanyen san na akopem se obe wo owu wi a ni me ena papa ni se sa o ti na me se na o ti tonti yan van tanyen san ne de me hwanyen san na ma ne ko wo Akoma FM owu ye better 1.5 year and I'm catching ne papa ni se on kan kire ni se mai ready se ne pesa mi ko edien na mi unsa fa na o ya me ba na ha se enya me ba because date na o de ma me na awo na awo ya nse media and ne se wa wo be se 11 months do ni no so 9 months this 9 months ya na ke se ni se na nya media ndi na kwa ko ye dien ni ya na ma hu ni le ana o mo ti so ma
nti me hwɛ ya ma mmere no so ne sɛ me fa akɔyɛ die nti me fa akɔyɛ die me fɛ me ka kyɛn sɛ yi kilo na die no ana ɔtɛsɛ mma sɛ sɛ nokora asɛm na me kan ne deɛ nokora saa pɛtɛ saa kola ne nyɛ me ba na ɔmaame na ɔpapa ɛna de na ahyɛ saa asɛm no nam sɛ sɛ ne sɛ ho nti ɔsɛ ɔmaame ne papa ne sɛ ɔka Akoma FM. ba sɛ wotie me pa mira Ibrahim mitie pa ɔsɛ ɔka mɛgyae ne hwɛ nti no ɔnyɛ din na menhwɛ akɔla no nam sɛ wo maame no papa ne ka sɛ ɔsie wo maame no papa ne ka sɛ ɔsie nam sɛ ɛn deɛ ka kyerɛ wo papa no so ɛna ɔfrɛ ne papa so san bɔɔ namanneɛ sesei na ɛkɔ tutua mpa sɛ ɔka saa asɛm no bɛpem dɛ ɔka mama so teɛ na me wɔfa bi ɔmampɔ ɔmo frɛ me ɛma ɛkɔsia saa na mede te ɔmo so mu anim ɔfrɛ ɔno so bɔɔ namanneɛ ne ɔfa no fa frɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔde nyame di mpamakyɛ wa menkɔ fam ɛna mete o mene problem ba mpɛ sɛ yɛhyia a na me feelings yɛ wɔ me wɔ na menka nkyerɛ ɔmo maame no ɔyɛ nipa bɔne paa ni wa nso no wonim sɛ me ne akwadaa no atwi sɛ akwadaa no nyinsɛn no nyɛ me bia nso tentena saa wo na wofrɛ sɛ akwadaa no sɛ akwadaa no kɔka a na gyae ne hwɛ nti no ma wɔ nka sɛ ɛnyɛ Akoma FM. ɛnti wɔn na akwadaa no ka kyerɛ me sɛ deɛ ɔne ne deɛ no nyinsɛn no koraa sɛ ɔbɛba abɛgye akwadaa no na ɔmaame mu afa no na mpe saa ɔse a ɔba sɛ ɔbɛgye ne ba ama ɔmaame apam ɔse a ɔmaame no sɛ ka na ɛda akwadaa no no gyae ne ntumi ntia nti gyae ne nyi ba bia wɔ ha nti bɛpem nnɛ no kyena yɛ a me ne wo kasa yi maame no ntumi mfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ ɛnam animguaseɛ no a aba no nti bɛpem nnɛ no kyena nyina ɔntumi mfrɛ me saa ni wa na akwadaa no afrɛ ɔmo afrɛ ne maame no afrɛ ne papa no ama ɔmo akyia ma ɔde nokoro no ate ɔmo anim ɔmo nyinaa sɛ ɔnkana no nti nti asɛm wei baa bɛpem nnɛ nyina mehwɛ ɔmo din sɛ ɔmo faa ne sɛ me meka kyɛ ɔmo pɛmpɛ sɛ ɛkɔm na ɛnyɛ me a me ka mebɔ anim na mɛgyi nyinaa nti ɔmo suro akyire sɛ ɔmo kye soro wei Akoma FM. mɛgye me nneɛma nyinaa nti no ɔmo sɛ ma akwadaa ne nka nti maa di na mehwɛ maame no bɛpem ne nyinaa me no nkasa Akoma FM. ɔde ma me saa mmerɛ no mede message ni maa ne papa nyinaa ma ne papa no nyinaa hu sɛ message a ɔba ne nyinaa agenda ɛwɔ mu no nyinaa sɛ na akwadaa no ayi agenda no nyinaa kyerɛ me nti sɛ nnipa deɛ wotena wiase na wɔyɛ saa sɛ ɛnyɛ fɛ wo so wɔ ma mmarima no bi wɔ hɔ sanefoɔ sɛ sɛde sɛ de wowie ɔfoɔ nsa no na woahwɛ wo deɛ sɛ obi na bi yɛ ne ba se a ɛnyɛ ne dɛ ba me menni biribi aka ebia meka sɛ mekɔi sɛ memesema nso wo wiase da kɔfem sɛ mewie mede ne deɛ nyinaa ma nyame ɛkaa ne bɔɔ wɔ adeɛ wei meka kyerɛ wɔ a wo se bɛfem na ɔtwe bia na ɔde sika ɔde kɔ hospital 3.5 4 million 3.5 4 million na wɔtwe me na meka kyerɛ obi na wɔtwe 3.5 ade no ɔba bɛwo ɛde aba ni de nyame 3.5 every week Akoma FM. wo ha Clara every week na je 3.5 for coin hospital mama me pa cho na ye on say oba de onye man before beginning no ko hospital 1 month afede na omote so afede emenya be 7 months mu ho na me ko ni 3 weeks sister manyim pen ye fa 3.5 enko hospital a week madam me pa cho yare na me yare na me ko hospital bia na me ko top an ye eduro bi omo de wo me ansa na omo de inject me ade yare Clara madam na madam pasna because no kwa odi akasa nti sa ne me hwe ne sa ma mmera ni nyina kwaso 10 man kasa owuwi e lockdown mu 50 million na mi tia 1500 lockdown 1500 ye no pressure na ya nye no pressure o de meka bia no se kwase ma ka na mabuta no Akoma FM. ye operation and pacho de bi eteme kakra na epame na omoje 1500 o pacho mo anye 1500 omoje me 900 ba mi ma 1500 but on my 1500 mum me pacho trust Ibrahim and you know me de madam dia na me o ka ministry ka me sia ne se me ya ne papa ba mi nim da din de me ta jire na wo ya ne papa na woni mu se wo ya jiji wo na adie
Oh, yes, Pepe. You know, seven. Me on your man be on your mouth. What is it? And you know, me my family say, Abia, Sarana, my Yavi, Abia, meaning that in the Apalana by me. But me, Nishita. Nishana, dear me, man, you are. Oh, they are Mushana, Mumsana. Akoma FM. Me manchane say Abia, and Bedin Bonio. Mame, Manchane say, and then it's not running upon it. But me no, me do be when you out to sell my money or papa no. Clara Mame, what's that? Clara Mame, Clara Mame. Mama, Ibrahim na wafo ne so no. Ka sem bi che Ibrahim, sesi ya ma yentie. So de oka. Mama ense. Omo na madi omo yawo. Wo se wodi mo yawo. E bi asem na woka. Na bibone na kola na ba be kan no kura kire mo a. Wo e panyi fo mo mfra me. So bibone na ono akola na hu se wadi bone. O se o be boma o boma ma de se na mu kwa mo de be ba na kwa na aboma mania wallahi o temu freme na mo ne me kata e wasa ko mo ma wo hu ne say yin say no nya wodia ye obi e friend Solomon dia mebo a sana tie ni papa ne ni ba ni tanyin tan pese nya me ba me to me bo asa ka nyen tan ko tem so wo ya so me sia no 1.5 year 1.5 year ni na na tika ba bi sana pese me mani tika me da se ma me misa Clara ma me asem ba ko na fei me bisa wona krakra sese de be na wo be pesa wo be ye Clara ma me Ibrahim na kasa no Ibrahim wo si akura ne be ka sa akire me no se me kura e fence last week kura se me frɛ o me frɛ anka se Clara no aka asem bi akire me ba asa wo ma di mo ya to the center o se ma ye di dan akura ne bo wa ma ne se e ade a abo biri mo aka sada na wo be frɛ me na me sense akwa ne ka che me na sada na wo ya na nka ma wunsa akwa na chantro ba ma tani o bra na o man to ni na ma ka che me se wo mama di wo ya nka akwa ne ka che wo no bobiri na sense e ben what is what asema atuma sika nka ma wunya me na ma wunse e bia o ton ba wanye sa ne de na chese de akwa ne ka ne no kure Ibrahim Clara mami e mebo wo ayi Clara tie wanka cho se nyin sen no tama no anyim no enye Ibrahim dia wanka Clara na ka se aden wanka da bi bibisa we dia eye yes or no wo kan ya na wanka wo ka se woni abema bi e fa ni Solomon se me de minim Solomon bi wono na nyem no se woni Solomon na nyem mama wono na nyem wo kra beta he wo so oba wanyim na nim ba makoro wanka good empacho ya je so ma me motinko wo se ane na oba wanyim no onim ba ma wanyim no ka che osada me won premier first Solomon ono na me na nyim na wo se chenchera che nyi ono yi me pa che wo na anyim David na di onyi ni nyim o se me ni solo wo se da bi nyi oni solo woni ne kwa dan so na woni ho enti wakasa no wo frɛ Ibrahim ka che say Ibrahim na sampa amate me de minim so ne ye ba ne wo ho ba de ba na sa be ka se solo bi oni na nyim Ibrahim me kura se mother me wuni ya me nyo mama o frɛ Ibrahim Ibrahim musikra la ka se mu kire me ma frɛ o wan frɛ me oh se me frɛ ne busa se asem be na kra la ka kire o o me ba sita me ba me sere mi ya se ade fene from ni twa ni twa but me na ne kire nya wan kan tem se class o you ta but me le think I want to Ibrahim man frɛ mu se ene nipa wo so woni ne nyim na e ka wo bo no wo ho ene o kwakye wo nipa na obetua na aka se kura boy bi a woni ya o ka kire me se tani ko ye die na no na se di o ne na enyi se sa anyi se o be ji mi kita ma ba wan kire mi se Clara be ka kire o ti ta ada ni akala o ka kire Clara so ni obi na nyim a kami ni nyame yo one time kire me ade kamera me wa ta asa jo sem beji die no na hwehwe Clara kan ko die ne na hwehwe no because oni msaba ko ye die ne na anya wu Ibrahim dia enu na ma ne ka no kore kire wo yo aka template se on chini na se ma men san kwa sia ka wo ma men ko boda
because you say a part on you must meet you say almost like yes that's a capital room. And no catch a Clara now catch a Clara no mamma ne papa munina. My catch no mamma and no papa. Or Castle Quadia and then you're running Yanadia. A canoe Yamubetria. When minimum you know man pon or catch a intimate. Ain't here one what kind of some Nakacheno? What kind of minion cast on to me? I dear some now walk catch and union. Oh, and dear, what dear Marcus? I want what maybe I mean your bear and a cast obey me a ball because I want to make her. Mamma, me, I said the Anocraniaca. I put it to you. We are my sister Penny. Namo Gigi Ibrahim Chia. No Chia. It's no person Musuma crying my Ibrahim. So one person, my mimi so assemble when I'm in Trasso. Senya Ibrahim and Casso, Becqua, ye diana, Mamma, the Gambamana Hunida, Sacran and Yanadia. Ibrahim, the no one doing only me doing Commosa crown one send no one send the bush and Navia. So make or be to me, I will be no one. So when you want to say, okay, Noah, Kamuba can crash and Safed and Yodia. I am for Friday. Send me the minimum power, and one or one near a friend. And before, what because obey the end now, Banner can just say, and Ibrahim in the name of your Solomon. And I will catch and such a Ibrahim. Me catch that man can't just change Ibrahim. One can't change but the who by Rono, me banner me Solomon and him was in your solo, dear Ibrahim, dear so Banonia Debbie. And says, Bibi was solo a Ibrahim at Taswa. No one why the Mabush anything to come on the prayer by force. Eh, mano. Ibrahim and catch him so ye DNA. Yeah, when him said DNA by Bushiano, when you know when him Beguasia, come on, catch Ibrahim. I am simple and short. As ABC, come on, catch him. Wabra de ne de agina ho wasemeje mo fama no na mom de ne sa wobie na mo de be ma no mo buru kwase ya Ibrahim enti se de na apesa wo ye mama me de man se nyina manyane o koye de ne me se me de man se nyina manyane Ibrahim unya de ne biam na ade o pe me min ko te mi sikan zanye de exactly eno ano no me da se Akoma 87.9 FM Medas Ibrahim sa waje me so now mame mahunu de makofa Abraham ba no mayense ne pi ni ese ne tanka kira wofo bi a won wo ba wiase sa ye wo a ye hwe ye ba sa ye ba no ebekọ akonya ba bi pese na akra na be hwe ye ye on sweater ye de hwe ba na mom no nye sa ye ba no ene ba ma bi nkota ba ma no wo sika no fa hwe busua ne anyinini eno krani da ho sese mo ba no no na ye wosa enti ka sabio so sabia nya do mo fa ncheme enka mo ni panifo no a mo be kira akra we kwai no me support Solomon se no didi agro ba de kire waba mo sese kanima Solomon se wan ye ne ka ye bo ye ni twia ansa wa be fie ha because sese wa be hu se kan ye odia now enye Solomon dia sese ya ba Ibrahim so se nya ne dia mo fa mo metra se mo hwa akra no mama mo ba hwa akra na akopim so be wie university akra mo akra ba mo ba hwa akra na akopim so be wie university mo na mama Clara ba na abone so na wo soro yi no asase yi no we enye aboa sabe enipa abefie mo hwe ni pastor Julius mo akra ba ma me joso akra mo akra ba na de na ba ya eye me ya na ma zeri wazi a charge ma charge but no kwa eye me ya because me I no craving na mama monka but I had ya kan kore Ibrahim wo bi oboa wo mo mo na ma de ya na se on sen ka nipa na oboa mo sa na nka hai na nka se bo so mo boa no on se Ibrahim oboa mo nti nka oboa mo ka hai a asam se ya ba na se nka mo so mo boa no se mo ye nipa bonefo atia Ibrahim exactly I'm telling you mun Ibrahim ani ni ye mam jamo ba ni so se mo akula se akula gina o se onko adwa na onko am ye be se mo botom nti de mu personal interest nipa bebre o se suba no onu ko de obi diada onu ko de obi senti wiasefo nyina sa ne ko onu ko Ibrahim ka se na maame ye se de tirase wa fare no obi re ya no wa fare asase no so be defend you asase no so be ko be defend na Ibrahim kan tirisem se maame no me afi na onu wa hye hono ma ade ye ngu asesem sa so one will banana mama opese na no na news editor Ivan o se me ba so be ma bi o be ba bo me charge and yes Ivan say o se hwe
me baka me ba no say lawyer obeso ya me na ye lawyer obeso ye doctor me na ye doctor na be ma wo ba na wo say akwa na ahye ni sim to papa bi agiri mu ko to wa me obi na be ka chese betua ka na wo ma me say 1% ka wo je say sikeni dia ka sa na ka de ori ekrari nka brabo de ka fam akwa be te ha na no adware ko so ni dware na nsu na wo jiden na wo to na ye on ho ba fa so o ka wa ya Ibrahim ba mu dia afuru si disika mbuasiefo pa ne mami ni me woni mbuasiefo papa awu na ese mo yesa Ibrahim ma wa ntime nyaro so obeje ombia na so onje ombia dabi o Ibrahim no asem na ni ada wa class se wanya ndai me chese se ba be se akra ne nyame anya ne ba anti akonfa no ankasa na dwene no aka no so de ache o de ba na misha na ma me ka se me se o ka kire Ibrahim se nka Ibrahim mra na on your almost se kan na onko solo ho ma me se be ma mo e kurase ni papa ma mo e kurase ni papa wo ba ko kuli sa se be sem fuwi na what was so Ibrahim ba la fe solo ba o se onu Ibrahim mom ala nko solo ho na ma no to ho je den wa wo ti na fie ma nkola we na nka ho je den kasa bi nkanya nsem ne se Ibrahim wa dawro ma akona ba be ka se mi se a chemi nti wo de meko solo no ho na me na kwa kwata wo de ka bi obu bi am be ko to solo anim na nka ma wa ba solo ba do to na kwa ba be je ne ba na ka asumdwa ba na wo se Ibrahim mom awo wo sa kwa ne kwa no ho ne kwa no ho se ne ka kire no ne kwa no se adi na gopo ai na nya me nyansa wo de bi dum ya na se o wo mu de ni ma ye besre abatafo mu hamu mayiye abata mu sikani brekum sikani bro sikani bre eni nya do baba sase so a aso ba ne kokoko ye twa besa ma onya de ne ba ye ne ba no yare de twa be ne ba no wo ya de twa be abatafo adan adia de nko na moje samo pesika munya ni omanya ntoto yiye na nya emoma ne de omko pesika Akoma me that's Pastor Julius and say Fred Ibrahim o yam show we see us we tira say when ma when me twa was ka so approach adia mu ye wa ye she mo je ko mu obi amunim awufo bi ho wo mu nim say ye ba nya adwuma yes wo mombosia wo mombosia nsika no ko fine frame mebuafu mama fa ba be fa ba fa ya listen ba ko danok shoes was fantastic danok shoes ne ba Sicilia a chama osei and then birthday na akra no yesre fine girl very nice girl say ishrapa de mano oh fantastic oh ya listen pa danok shoes ya me show mo happy birthday enkoma Sicilia for wasam no ebra ko mem sam dwumadie so akire no pa ye beba ko na wa ha yenyi kapre yenyi sika sempo a ye beka wasam ne dia makwara won dia ne yake and no crop project on it is a chef oba no di na ko mosi eti for wasam ne bre kire no pa ye beba na wa ha ye wokumase askwa wo dia also passport stadium modru ha wo so pa askwa ye ne mo no ne di hwe ne mo wo yira akwa ne afra ye no 020 39 3358 020393358 ni anyo so atenka power caps say Dr. Charles Ansa papa twa presa wie wate enye wanka maybe won mna de krokro friend atenka ye wo mu ni atenka na atenka power caps ba ya emenom na memenom enen paso say no aye say ene jai en paso wo aye zel as American ani atenka power enti en paso aye mese wa do obi anko tobi atenka wasi atenka power atenka was atenka power ma wansanka bi Jehovah Medical Center ye wo Pareku Estate Atasmanso ye ene de atenka power capsules ade aba menom en personal ye de 0591 82 53 65 0591 82 53 65 and 0267 38 8430 aiming fever mix bomodi na mansanka bi malaria wonu ma 20 minutes wan de so ati aiming fever mix yade bia so e ha no Kwame Scientific Hospital ye wokuma se kejeti ani su di hwene mu Fred Dr. mi bon sesia ne pa mi fever mix ni bi ne fo o yade ko 0277001234
7700 1234 K for Susebra akwantu hu sam nyina yedu to K for Su traveling to working permit visa he fa na pesa oko K for Su me so ye nyi sika ni wa jima mi akosu bi dan de K for Su traveling to ye fa wo into kwan kuma se me na high tension Frian e was 0241 169774 0241 169774 Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Mechanie malaria fever typhoid jaundice hu na mre wono no mebeko Daniel ton eba Mr menstrual pains we ko so ye woni moja woni mato no bi Daniel natural ball capsules so sisi ya de ne be ma wo sori na ho den so no bi na be ko Daniel herbal ointment fetwitwi waposo no waposo tutu Daniel prostate all capsules de wote ya no so prostrate draw oba pe form abofrenu fo ni mu fie nkono wontumi no bi Mr Ba Fred Mensa ba Samenko apidanke ba Adum Chemical Santase Fred Daniel Bank Trading Center was 0273 392877 0273 392877 yawo Ashton Rom yene dan farmer ene bofi pam grow fine eye mojadro no bi na benyine fine wodi anonum grow fine yade biada wontimi na wanum ato ne wonye ma yade bia beko ebra wanum grow fine wanyine yie Mr Ba Kwalenak Ashton Rom smart ebo boss Fred Mens apidan pure leaf chemical eba shop mu wonsi aka no na magina neto grow fine edu fa kwesi fie nkoto adu fra 024459 96532 0244596532 Jalai travel consult ya do betu kwan ya ma Schengen visa Canada working permit visa Jalai wana wodi won wa dance ya do so expo Dubai tour ya fiti asia and celebrities no machine bomb Jalai travel and tour ya wo atonso stress high tension for 0249 1986 15 0249 1986 15 name no so wo pe aduane pa and e now they are seven where ye wo party wo funeral and afin so where they no asia adore na sedia na wa shane so my energy catering service continental and local dishes ni na ye wo ho ye wo breman ye bemben mo chrono main station or macro traffic light so me macro so ye no go filling station e hwe mo energy catering service na ye duane de bruta for 0243 367993 0243 367993 Gozake recruitment agency and also ye de wo kwakata ye pe bus drivers wo kran lance C and asa F ye de wo kwakata no kwa ye adwuma 3500 Ghana cedis bosome wo baji wadi de ba bia beda wo yade a ni nyina eyeka ahene makokoben ye wo 18 mu junction frɛ Glozal e wo 0552 833381 0552 833381 near found to kwan Roman father draw eno ne agime heba mesha ene ya wotutu ho nam ye a waye mre wo mpam wuti na pai wo migraine wo ba wo kofichi a wote ya stroke spinal cord waya se ene ye wo ya mesra aye Roman father draw agime heba mesha ebeji wo free yade ne ya obi amu heba ne pharmacy shop wo benya bi frɛ 0243 115948 0243 115948 Jalai travel consult bomodia wo de bra ne found to kwan emom no ochia ene na bomodia kwato ochia heba powder ne bi eye divine hope heba center na wo de aba wo makro abusakru wa junction wo be no mochia be ma no mochia eno na sese agidin papa ochia wo ba ye nche na so obia asom se twetwe Kwalenak Ashton Mr Ba Fred Mens Samenko tabia heba shop ubenya bi na bomodia na frɛ no was 0591 56 55 79 ochia 0591 56 55 57 ochia nama wonsanka bi fly away travel consult ye de wo air fly Schengen visa de amount Canada working permit visa ni nyina kata Dubai Israel Korea ni nyina ye de bema woni birth cert woni passport na so fly away travel consult say e mane how ye yan kasa ye de utu kwan ye wa to so insign bonsium for 0243 4212 15 0243 4212 15 na na kria mamu akwa bana fe fatu asoma ma ko medase na na die asam no obia difo wo mbi enipa ye ne wo mukasa yinyina obia woni fodie na fodie no ba ko men starting fi clear oye akola bone papa wajimi pa wadi misem onu a ene se ene osu obia nsuma no una wo pawusu na wusu ne opa onwa na adigina hande na efiri ho so a abasolo so na ono de oba nyima agoro die no wodie efise wonim se mpa ne so agoro no ya agoro ma no enti de opa bia na wo ye ene meba ne papa ne so
Clara papa so wasi me nkasa media me mfa ho nka meja asem na tum enso ne wona wo se ba ba ya crossover wona wo bisa se yenya ne dan ai unim se wo sa na unim se wo di agukram ana wo di aguchansim ese wo na wo di agukram wo di aguchansim a ese wo ankasa wo na na ne ne wo keka ya kire no a otumi eye de wo ye no na aba maame a nanim atwa wa hwe why to say class 1 ni na wusi hane hu ne woka na mpanimfo se babye yedidie no yensai ho wudi wo bi bone na ade chi a wo bekọ akohie nipa kro no enti enne ade bia yeye bia yenhwe ye hu yiye enipa a waboa woda enipa a waboa woda ma won sa akọ wa no da wo ye na ade a no ahwe yiye na wudi won se wo na ni ahwe yiye next time so bi so de ba wo wani ama wani na tu aba won se na hu de wo ye na wo se fa sika we di ma me no isese Ibrahim Ibrahim si di sika no ubedi woni wo ba ubedi se wan kan kire mo se obekọ akoye di ya na aka na mote ha aka na mo di aso na ni ase na wo hwe wo bi ba na wo so ti ba bi na wo so ne wo ba enjoy na wo su gu ni yam na sa ne ye nipa continental 3 week bia ye 3.5 4 million continental what be that na continental kra no ye go na every week ye go continental every week obi ani ebu 1 month obi ani yes wo be wo a na ti continental ben kwa ne ye kwa na no kwa no ehu omo ani mu ase because omo nje se sika no omo nje se sika no wo kwa ye lab sika wo ho no so ye hwe ne saa ada ye woda ya continental ben kwa ne anani ebawo ka ben mebawo anani ebawo munya ni ma bia ya mudi ye obi ma ne hina koma na wo hunu ne wo ye saa ne ma no ma akomesro enra yada achina krom apia kubi yada obia se sambabwa ye na yes ye kra ye ofa echi ofa Anthony si oda obia se erade nhra obia amen happy milk there lactose ni enutime sawada enkoda tumi nom empanifo tumi nom vitamin B12 B2 ni nyina ewo happy milk happy milk lactose free wo bia tumi nom bi mefie enigye ba ho wo de fresh netu happy milk ni bi ye beto dodo was 0558 208 630 0558 208 630 happy milk was a happy milk happy you ayona pharmacy and was waposo yo ya bomodia impressor capsules no bi wo no pem na yo ya no bi na wo no capsules na now the oil na twitwi ba bia e wo yo ya na e bedwo prekope wo de frayona e was 0243 123224 0243 123224 dank eba complex or the dank extra keba mr ba sasabro waposo kon na ya wo kon asensene wo trasene wo sorry a na wo kotodwe wo sisi asensene wo pese mogya di afusane ye woni padua mu wo stroke and hypertension ya dank extra keba mr no be wo de dank eba Complex Limited no ye wo patch number 2 ye ben City Life Hybrid School and Crantabora number 2 ye no shop filling station edition mo frayen e wo 0266 593330 0266 593330 when you abo for was phone in segment no ka ye ba sesi na afi yakwa maso ye fra me na me pa cho na nya bia no father duro no me pa cho ye kama pa yo na me sisi ene me nine e wo kwa na me nine na ye tititi aha na me sisi so e ya na emu ya meja na tutu me nti me da nu mbie no aboa me pa sese die me ho ya nkasa ye fra me kokuata na me na sisi ne me to asinti me tweme sa ndia ma me na na esi fom no me na ntabro nyina
Ebra breban na wo behunu kremoni no breban na te so ba ne nyumtu dia to asem mu mame bla wonyim dia mi hu de tia ma me wode nyim bra wa ne kremoni ne tena ye wonim kremoni ne dada one day say na we su krela su nti mi no enti me pesa o start e free me pesa me je afidie ne ma start free bra oba ne beka cho say woni abrantie bi etu anama oye kremoni oye se ni se ne befa besi bra wo banyim ye ne ene ne obebo wa mane ne so na yenti Akoma FM. Akoma FM. Ebra wo ba ne kremoni ne twempra na onya nyem ye no na wunim no na minim no ena me say ebra wo behunu kremoni no se wona oba no twempra no start ho ebia me ba ne de ona de kremoni ne ba kire me so ona ne twempra wona ne ba kire me ya wo ni ba fie nyina enti mi Solomon de mi na minim no
mama pato me ntwa de Debi mama me kasa Solomon de na minim no kapo se wo kasa mbibia na ye nam kwa ho a wanyem no de ka na se de no si kaka na na wa na kaka afon saa no na we fa wo yes boy no wanim na se na anim ne kwan be so na wono yes ye freedom no no yes boy na ni freedom na madam fono no saa na wo ye dai wo kan ye ma huna kopem se wo de ba fi a wo se wo akra na ye ne dia wo baje no na me kan bibi wo so phone so ye dai e kire Solomon enti dia wo kan no phone so nyina na ye pese ye tie na me ka kire na say nyinsen no nya ne dia me ka kire nyinsen na nya ne dia se de wo sia mama boka pa no me je tire nyina aye dai ahye obi so aye dai ahye nti nyinsen na nya ne dia na kire na ka kire me sa nti na me kasa no na nim date ya ne boy na ye dai e dai no your friend say why nyinsan ye Solomon ye dey edia no kasa ye dey kire say ma ano na Solomon nyinsan ye Solomon ye dey edia nya boy na me say antina Ibrahim ne ka kire me say nyinsan no wona nti nyinsan na ye dey enya ne dey nti kokko say no na me so me ka kire ne say e ba dey ye dey ye nyini tungu nti won kwase no ti eche na me ne Ibrahim no e kasa saa na ye dey wote ase kopim so wo ya wode hwe na me so me hwe ne bi na wo kasa wo kasa nsanyin sen no wo mama bok yo obeme na bonita mama wadawro ma nina me boy za kwantu ta me ho ani ma no beka ya pono wa metwa pono wie me nua be ma nyame nshira nyame ya adom okira na wato nyom ne kase pa ma me be me na me mo ha so yo yanko Jagris Fertility and Natural Health Clinic mama me chia woni watiefo nyina Jagris Fertility and Natural Health Clinic ne nenso so musan ye di ahie mama me di anigye so se eje enanu fiada no asobode kase bi koso ewo Accra okay Jagris ye ji abasobode se ye ka fertility clinic ye gidia ye Jagris fertility no wo no ye na breaking it down kotwi ye ka fertility ayese awo sema enti clinic ya wo kwa ye dia ye be ma wawo enye Ghana ha so nko ye West Africa hospital aye gidi say award ye okwa eye assured no Jagris Fertility ye na nya eno ye ba mabaso mebu a ene no intimate enye onwa chinye ye fa ye number ni ntodwa na abaso bodi ye gi na enru anko intire ni ja ye fa ye number ni ntodwa number ni 0243 404083 0243 404083 404083 and that's 0240 351 197 0240 351 197 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and you can say doctors phone nyina agya domu ye bia twen se obefre no mo no adi nkomo da bia mama me ka cho say to da bia problem no kra na na hu hia sa obetu anamo abaya so ye ho ebi ho no mo ka obetim no adi nkomo ofon so ne ya che say ye say na ama ebi ahoto ayede aba aya na de hia ye ne say ye benya response no say eniema ekoyi ye Jagris ye de no enye bibia ye de ne say ye benya say ahoto ayede aba enti e bia wo peye kira kwan ya ye wo kronomabo hia Adonko Bitters factory ko konoma bo hia Adonko Bitters de esopa o ka obi akrakra betro odruk factory on ma right opposite na ye ne Adonko Bitters ni hwe animu anasa opeye Accra so obehu ye Adenta SDA junction behind NIB bank no Adenta SDA junction behind NIB bank no anasa takra de so obehu ye Banchiase sawmill Mensa Street Banchiase sawmill Mensa Street ebia wo de ne enya wo na ye problem no ebia me ne wuti hoyi hono mo hu se osotia na eti
oh wa hu se uti ye wo ya pa da bia no malaria duro enko e bia wo de wo hodom no diarrhea da bia na utagina diarrhea e bia wo de wo hodom no wo hodom na honam hyehyew especially unase ene honam aya obasabasa e bia de ne body weakness e bia de ne abdominal pain me bon ka ye se typhoid betimi na abo san ka ye no enti e bia de ne typhoid ano odin pa what treat ya enko anase kora nim se e bia typhoid ne how that is so oba e bebo okay e bia wo hodom no adura no mra untimi nda e bia wo hodom no wo hodom onum nsuo bebre e bia wo hono eye kakra bia na ekomodew e fe bibi e fe ne se polyphagia ebia wo honom no ebia dunso bebre polyuria ebia wo honom no ode ne ye se enchena scom de polydipsia diabetes betimi abon kaye ebia wo honom ode no krotu a enko ebia wo honom no wo honom ulusu weight unim de entia ulusu weight no diabetes betimi abon kaye ebia wo honom no se bema no ayemremremre anase ode bo ania na eko anase wo honom no ebia oni astati eye obisibisi kakra wa stati nya sign symptoms diabetes betimi abon kaye me no ka say ebia wo so de ne se wo honom anase onsa aye titiriti ebia wo honom no ode ne de body pain odunsa so ofa ba bia timu se pain e wo honom ni nyina ebon ka yese stroke betimi so de ne ho ayede agim ebia de ne yetipaye pa ano odin ukoye so pressure wo so tumika na braja grace ne hwehwe ma na stroke betimi ayo ebia wo honom no wo honom kasa ugun se wano ne echi kakra ebia wanim no astati honhon unim de enti a eyesa ebia kasa embaye grace se bra tumika na stroke betimi abompa abonka ye ebia de wo honom no uye de kakra bia na wura fi ebia wo honom no otise honam astati swele ebia de ne de enye bibia won se skin rashes bi astati egugu ya bibia astati edi hini wa oni paduam no turumrika ebra ya so e ho no ye betimi aboa bia odie no ye fe no ko ba bia si wanya stomach ulcer na yare a yare boni pa wan hwe ya betimi ahawa ma wan hwe ya bedu ba bi na wo se etutwa wo so no ni ba bi ye kikasi ani jakwisi se entwema yare ni endru ba bi enwo omutade ba ne from Helicobacter pylori omo ha adwen pa Jagri se turumika bra ni ye obaye na nya no so obaye ani astati ma waduro ye wo mfidie machines ahodo ye do be collab ye do be ko scan ye do be ko machines eno abe kire ofro 3 sukoti na se ne no a kire ye duro ni amount aye mfa ma unti na Jagri se ye hodom Jagri se so oba ye be boa ye number na ma memfa entu dwabie 0243 404083 404083 0243 404083 404083 0240 351 351 197 0240 351 197 mama ebia odie wo honom no odie ne je kokọ yesi wo hormonal problem hormones no so eno na regulate body activity bia especially man mema no eba awosem ni ebia obenya menses a ena se unya menses ai eno na send signal to the pituitary gland say enema we na wo se wadrum pempen so say yin se ebia odie no problem aba honom nti ebia me no ka say kra menses kra no entimi ba yi unim de enti a emba ebia betime hormonal problem that is so oba ye bebo ebia odie ne pelvic inflammatory wako so wanya bibi te say pelvic inflammatory disease that is so oba ye bebo ebia me no ka say odie no odi bo ani na abesne ko that is so obeba ye bebo ebia ye ko ye so tubes ni mu asisi tubes na friends so kosuani free eba no asisi ebia okra odie no mema no so na free body mu eba no urethra na say vast difference testis no produce sperm no ye kokogu baabi tubes na wo say fa mu but ebia ye se emu asisi ana say wo ho ye se veins akese be very cosel akekere we yi no ama sperm no entimi mba ana say emba ye ana say ebaketo bi ana morning ntimi emba begu baabi a wo say egu na etimi fa edeba no o yakrisi so oba ye the machines ebehwehwe nipadua mu ni ahwe ebia crowd ye eye low sperm count ana say crowd ye ne de ensuo keke na adeba emu bi a sperm cells bi enimu yakrisi say oba ye beboa ebia wo crowd de eye skin rashes ahodo bia skin rashes de oba ye wonku ni machine enura efiri abrochi aba wetenete ekrama ebia de ne infection mama omo man wo problem pa sense omo ni pedua na ho ni ebie ni ntino aya na so easy say infections de omo ta enya no simple ebia de no call you so yes wonya gonorrhea and that's chlamydia
E. coli, Klebsiella, Proteus. Nina oba jagrisi oba ye do be fa machine ye be yo be lab na no a kire ye aduro kura ye nye dey ye mfa ma e be o coach say no be kire antibiotics kura ye fa ma ye mfa hwen po aduro enkoya nanta e bia na wo de e bacteria infection na enku na na sa wo de e treat for e friend say fungal infection o de be ya wo ha na ahona brase na asaba won hwe ya betu wani no na ama yare e bi betimi cause what we call pelvic inflammatory disease ama later on kwa na awo sem betimi ayede aye problem enti oba o de hu nsinsanso bia wo ni padua ma turumika o de oba e meka dada mama say ni na eye me oba ye no aye di machines na be hwehwem ni ya kire o say ni na eye o eduro we mama de tie ni say ye nuro no enye enura ye honhunu bibi amawanom eye enura ni nyina fi de aba abrofo ahihye mo ana ensan no no maye enti nyade a ye ubedumadu we akofa problem bia abro bia oba yesi de aduro we ne de amawo ubekọ no ubeba no na odi adansidie eneba mama de tie ne say ye honom no ye wo abia de no be believe in spiritual eyin so ebia de no kra de enye durasem wa ti musa de ha mi pa de eye honhum masem oba wa be kan ha no kire ye asofofo mo so madwuma ne say ye no bewura mpaebo mu ye no bewura konchine mu ne no mabom pa ye ne ahwe nyankopon nim se nyankopon no no maba no anasa osayare no obema ebeye ho ensenkyere ne ma me fa number no into edwabiem 0243 404083 404083 0243 404083 404083 and that's 0240 351 197 0240 351 197 and that's 0543 00 94 45 0543 00 94 45 doctors phone nyina ye crowd train ye twen wo so obefre na yatimi abo we say ope akira kwan na Akoma se wo kronma bo hia adonko bitters factory opposite Accra so behu ye SDA junction Adenta SDA junction behind NIB bank no Takra so de so behu ye banche ase so mill AA Mensa street no Jagris ye say oba said ye tie bia nyankopon ebema wanu ye Jagris ye say home of babies ye dem say Jagris fertility and natural health clinic for Gary Marvin hospital ya ewo kotwi anesifo amwo ho nyame nhia mopa na meduru ho mo say oh mama mo ye fine kase pa we ye di Akoma ne tie yes Gary Marvin an ye beba nyame nhia nyame yadom akira ye be sign di Akoma mu nsem dwumade no abramu bi sabre die eye busua pani a wo sports mu Same Echampo oni ni crew and what the Akoma sports eneba eye so powerful tie bi ya wagudie mu nsem ya wagudie mu nsem but me said the many afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo e ya lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma sport